nsem so nyamfo kwada minta ka no ene odi atu dwa sei mpanimfo ntena se nhwe ma yade nnukuru nipa ansa na wu nipa akora akopia ya asabia ya beka kire wo na ese wo kofia kowu ene mpanimfo padwumadie hu ntoma wuteni mampani ka ya mampani kura bokokọ sei mu a enwumre no nwotwe na fufuta ele na si wanimre wu twamene mu a banku se pafo yebo ne se ne kofie na si wanim no watete amene wo wie ya no achi ahwa tompa so munyaye na ade no empanimfo tufo no kase o sese de nhwehwe mu fa pomuden mu no ya de beba Ghana fo aboboa no ene ya kakra bi suku mu ne awura ho ne ya beya nhwehwe mu mojabroso se ye wani o se ye diabetes o no ma ye sa nhwehwe mu no na wo ye wo beye no wonse ye nhwehwe mu no wie ne atwu moja rabo ne ye de beko rabo fo no na no mato nkra se ade no sa ba wa wadwe so be de a ene yere wotamu na wo atambetu ye nyina o mo se rabo akade e wo so mo de ye adwuma no ebi ni ho won hyeda ni bisa enti wayi amoji ni bebre no ya mo ka so na chip compound ene ye kwhwe no lab wo so mumani mehwe wo no mo nya sa mo be ka kire nipa ne se ko na lab fo nya hwehwe mu no mbedu wo no na mfidie ni wo de ye adwuma no na nipa ode asem ya tudwa eye asante mantem dwamtani oda Ghana Association of Medical Laboratory Scientists ano Dr. George Ayirakwa ena asemi wada na die promoting some free primary health care. So free primary health care is a bit more than more. Every should be well equipped with both logistics, reagents, and then the human capacity. It's a very key, critical. Free primary health care. So we want to appeal to all the policy makers, the stakeholders, any enforcers. We need the fundamentals, the basics. Abushania Dr. Ayirakwa and Watson no na yeka Ghana Health Service for and wodi animu erese niema nyina no ebetumi akoso eti Sheikh Rashid Nkatia ye ne wono any chief executive officer you odako na no ne wodi abanie ni hu se aduro bebre wo omanso amanfo timi ekoto nanso ade poti ebe ma wa aye hwehwemu mu hu yare kura ha wansa na okoto no no eno na ewo fon kakra wo asante mu ai komo ho enu ti ye ba ni aba be din komo na mama bro me se nya sem ketwa asem adapuniti no humi se tre ya enye asem ketwa kra wana ne phone belly what the Isaac and answer what needed to say amankwa wana from wife but what have na why photo silence mamia na yenko okay Isaac faminante awia you na nam den do ba kusi empia awia wase empia awia say ne na say bi pamo ade na do nam bacho awia de boko medinde yo yenko medinde Isaac me fridwa ben of once okay me ne abayo bi awo May 29th na kwala na nya 4 years okay then na wo shi abaya no prekupe woni ni timi ko wo sa na me ni ho oh misia no ena me ne di nkomo na wate ase so ne me betana komo be na ne di se me ne gine ho me se me ne tana be sa tam no wa akra nti na ye fon so nkoma until say oba kasem safo anti fon so no ana hu no fon so ena madam fusu na ma me di hu what if na yi oba na ma onye sa no enyima de ele kama wa mre hu na to wani acho se gero kama o de ma menke kama na ya keka na peche ne de ato na so o de ane se wo to so nya za na iti madam fu no ne view school achina okay na enkomodi die ma na madam fu ne de number na ma me ena me ne so didi nkoma anti obesra me wo fun ase obespend 4 days nti obaye no ena madam fu no edinam se girl no eye ne girl na me imagine and I'm say obi e na mo so na mahu ni pe ye de na esan ye oga ma ye de imagine ena sansensem ni ntini ya ma abayo no ekoe mi ja ne kwan ma ne ko se me friend tina asem no be fa ba bia na boys ne ka se wadam fu girl na wasi achire ti ona me friend fun so se de ko ne de mi ntimi ne onye de entana bi eye obaye no ekoye no anche endi wikura sa
Obako ye ne mu ho nansensem na and I'm friends minti minintene. That time no worry na wi. That time na ya ye de be ye wi. Na why de obey wi unti minintene say? Say enim guase no say madam for girl na ye ntine se sa ne tie de ne onko for madam for no. Okay. Ti me kan na o say sa ne tie de ne me hwe me ba. No ne menyem. Na mpacho wo tobo. Oba no bedi say wo nchen 4 days. 4 days. But 4 days ni nyina na ma na wia anopa wia nwumre ana say yenya calculation na me hwe de di nyin say ne bae. Oh, 4 days ni de ye bibi. Oh. Ye bibi na say anopa wia nwumre ne de na nya sa. Dada oti wo nhwe no enkomo we wo hwe no wontimi nni. Wo nti hwe side ha say. Minti me say oba obedi 4 days. First day no BBC. First day na the BBNC. BBNC first day. No. Evangelist make a first day and all the absent also. First day. Absent. Okay, second day no. Answer na me ben no kra me bizane say obone ho ban na. Na o say I mean so obone ho ban. O dey na obone ho ban. Ejan Ethiopia. And they just one one meet me aka. En say hu ade kro. Sabre no say black charcoal say okikenkan ne ma bi say sa tema fe naja. Yesi so ntini yen hye dem ne ma na ma sa na. Okay. Me say me ko school ntini sabre dem me ready for me say ntum bon ho ban de and also obone ho ban. Nti won so am ho ban. Nti ma ho ban. So what ya de be say de obeti abon ho. Okay. Ti second day no na BBC ye. Na third day BBC ye. Nti second day mpacho say no ne da wo de ti anu. Mpacho fa say Isaac Abraham ba o fa say o ko say Vanza no pane nwumre. Hey! Na wo first day no ano. Anopa mienu nwumre me boa. Nuru mienu. Anopa bako ne fa. And fani Oh, okay. It's bako. It's a 2-in-1 Tuesday. Second day, third day yanko. Thursday nso sa BBC. Eno so mienu sa. Eno so mienu sa. O choro de. Oh yeah, okay. Fourth day no And the BBNC say no na ode be kono. Okay. Abi mama bacha oti. Okay. Ontimi tutu anu ma ho nkyere. Yo. Ni oba bia nso tukwan na ne kunu tukwan ya. Yo de dija ne kwan. Kra. Tontumi kan kyere se wa ninkra. Omunku. Me bacha ye ninkra. De ntia ye ninkra ne say na enya me pese obeko. Was when I wo no na enya me pese obeko. Enam sa asem na esi ye no so. Nti zata ma mem kra me ko buza ne se obeko da ben no. Ohun se ase bibia sintina all of a sudden ma bebuza se na obeko da ben. Nti nanka wo pemu nanka pese odi na ben sei. Oh, oba wa hia na oba ya de achinya ye kwafum. Onda o se da bi. One ye beko ne ye kwafum nti no. Wa hia no foforo sa na unhu ne hu ayi bia de. Ene ho nso no me ne ma me nko na ye ho. Nti no na onyo obi a ebia ye mana pressure won so. Ene ono so ma yeti ase so ne ma me nkwa na ede eti nti mi ko busa no se na abeko da ben no no kro hu se bibi esi okay nti eye 2/4 what you say overall mass no sa na ebeko no 2 days ni odi no mani go so madam fo emenu ebako oye ngofe oye say ngofe munya sao 2/4 ena okoduru ye ena wo se de asie nti minti minu nto so we na so ba nse ena oba ne ye se sa na tie de ne me hwe me ba se me ba be ena se me ne wonyem ena me se mate ti honde yanka bibia bi ena me ja ho ko school ti me ko school be 2 months me wona ne mada e frɛ me se mituka matwa aboa ena me se why mother ne frɛ ge ne mother okay ena me se ase kire se no se menti ase no ena se ne ba na fa afuro no so wona me ena me se mama se sia bebia me wono be school ena minti me nka nkira se enye mmea eye mmea tu de mate ti sa ta mun so bi afi na me be school fufuro na BBC abade school be na wo SHS na na cho de bi tertiary okay na BBC abade wontimi mfiti preko pemo o ma me mama ne esa nti me de share me ho e ma ni di 4 months na me mom ma me awani asa wo ma me na wo ho na ge ne bae wo wi nyina nya fi ho na re no oba ko ye ne se wo nhu ni bi okay until say we ni bae nti no
me ya nam say na me fa hye mo na me frɛ ma me adamfo baako and the two names so pam ma me chew na say na esi nti okan wie ya ma me mo ya awe no and na me ka kire again say sisi ma me ya awe nti no ombitimi de akoto animu say no so de mo ya ba nti me ma direction na o mo de be call for say and o mo ko no mo de two animu na ma me say the ba ne kra afre na ye de abona mane nti firi ho no yenso ye di mu aye koy na ye di mu aye ko no oba ne ma me nso de bibia me ne nana eye ansa na metu ana mo bi age se me di kan de tu na ni me say mama we na me pese me ye no a kire me say ye ni say nti me na me say ye pese ye di mu aye no ye de eba eno o say oba ni firi ahemfie nti o mo say kwase abonza me ni kan me hunu abusua na me ne nanyem sisa atam ye to snap me no ena omoma ye she envelope say ma me no ene papa no say na de shame that time ma 100 cedis ena papa no 200 cedis ena de she nti muko hu abusua no se wagye nyinsen no watum to asubra wani mot eguse meto mot cutting ema ye nti free one there oyo ba me ne tia me free school mba bia ho na meko onyim nyina se onyim no me ne na nyim ntineja na mekoye ti onyim me ne na nto se owoye o kura me na me de ne ko hospital da na wo kan no na me kan na me de ne koye e wo kona ti mekoye no metena ho ama ne bo 12 still ano onwe e na midwife ne be ka kire me se de na si na se asie bie no onwo sa Saturday ni nti mezu minya ba bi na ti me mbrefi ade achia ti me free e ho Saturday no me beda omomo ho e wo safo o ma me ka se obi ani ho nti me meda ne fie o man ti me da safo na de achi Sunday ano papa na me tu ka call fo se ko bo ma me amane se awa kan oba no e no se o sanity na ma me me en sese me ti me ho no ma frɛ me 14 minutes course different lines and I'm a frɛ baako na midwife no se me we na me se me wo ma me mo no se baby am wo bia me nya fast na me mlana emu ayedene na me se emu ayedene de ne kuna nso de main road mo se mo de na ekɔ agona jamase begina kwa wo benya ka o se mu ni ambulance ntino begina kwa se taxi kra no afa o se de bia age se me ba ma me ne ka sa kire midwife and me too carefree of once madam nyame minim de ye de mbeduru kuna ka ben na de ko matis and me ko eneja omode ni tum sa atama ye ko nyina nsu si ne so no oda next ni ba ko nsa so ti me madam fa me ne ko no ma me ne nso te car ne front and omomo wa akire onte si e ko duru agona jamase and ye yi ne ko ye na owo fa ne ho e fa ne ba ti fi so owo ye odi hospital what 3 days or 4 days me ne madam fo ye ko ha no panwumre de bia no panwumre ye ko bia so toduane mo ye bana ye nim kakra owo wie ye na chide na asi enti owo wie ye no 1 2 akwara ne nyoba 1 2 akwara ne nyoba ama asem no enye se yatena so baako yatena so mienu yatena so a me bo eden na ya na esi ansa na wakase akwara ne nyoba woni ne wo wi nsi ya na wo hwe nim din Isaac first one the odi kan efa nan ho okachire mi se me man is cantona zatem so nanya ne first time ba kwa ya to anamienu na ya to ana mkachire se na ni ye to ai ndi week na sa de udi bia na masema me na oba na be ma oba nkwa no mo ba ndi o mu didi o ana me bizan sa de udi bia na ana odi betum se wuntimi hwa kwala na ja ne hwe no nya oba 1 week bia na to nan akra na odi bibi fufuo bi apart from nan no me ko hon de na ye nan no nkwa no de ma ti konko ba ko de betimi asamboa na wo twe de salo no for dipe akola no akola bi wa odidi akola bi onso odidi na wo twe ba ko de ensa na wo twe ba se ntino ko bi sa ne se odi bia na ensa na ne wo ma no dabi na wo twe ba ko de enimu ahe but nan no asante nkwa ba 2 weeks jisa wo de ka konko ho dabi onum nufuo share dabi ona say awa what was say me we what was say me say what was say what was say me wo ba say ma wo ba konkora ma to na ne bi da Ohemaa so bia wo no di oye no 1 week yo enti wo say u bisan sa de wo di bia na na wo say mintimi hwa kwara na ene minya na kwara na nyame ba
ama omame makachira omame say ye bufuo no de kan and am say mate Eric me do ba ko to yenko and omame maka na am say mate and was I dey e kan bi and no me de bufuo twifa omuso wo fi ho and am buy na aso ka se wontimi nhwe wo ba wontimi hwe akora na ja wonka asa akora na nya wo ba wase se mintimi nton na minyai akwala ne hwe na akwala na nya me ba ati onu akan onu ne kasi so sakwara no enya me ba ntimi nja ne hwe pacho oba no wo yo tete meko Isaac ya de brand na adwuma ane wote dodo sei ansa no beka sakra ne nya oba no owo ye fufuro no me va ne se yi ye be fi anche na me sayere e ko school nti owo fufuro no de na ye school na me wa me send ni skanti me ma kwan ba me ne net nti me chese onya be science na wo ti meko no e che ka krabet minti mi hu buso me dodo okay na chese o wie na chi na bibia ni muntam ye kama na ye ntam ye kama bet nche danya kama sa okay to aswe na minti o enti waka to aso ama asem no ya tenase ya enti ama nsema okeka enti ama kwala ne hwemu no enche danya papa sa because obehwa akwara na 1 2 se bia eska kura na obuza na aka se we ne de munya ene eja ne hwe wonya oba saa keke yes saa keke ama wakama dabi kura de me no no maame ema osumo maame kura bo ho mo o maame etiko bo fo oye no o wrestling na me pa cho ndem ntimi na wo na ho na o girlfriend ebo ne maame wampata yes wo bo no se one me na na eye se mi mpie mfirifi na kwala na nyame bento maame begina emfimfi ene osumo maame ebo ho no anti ade achi na mede mpanimfo koi na yakopa maame ne che ono se nyame mfom so eye ne ba na ayede esum na abo ho nti asem ni didi mama akopio papa ni mama o masi nkonwa wo so aka ene o se wodifo ompa mechew omo ka ne sen omo kan se efiri ne kuro mo nkasa akwara no enye me bebe o se ye bufu na ma ode yede ode kansa oh okay ena omo se ne sa de a ompa chew mpanimfo etena se kansa no pa obi a che wodurum so twa me jai wampa wo chew no anchia me bi okay ena opapa ne ka se ene akwara ni mu ade on kana asem bi na me sofu timbi timi sofu no e ka kire omo se epie firi nanum babiem sakwara na nya me babiem a babia epibia ya de beko anso ho a waka biem ena me se minti mintena se akwara onye mahwew maame owoye maame timi frew echia udwom totonio mama ne unu mi kasa 1 2 se onya me ba oni mi kasa 1 2 onya me ba ene sa ade a de beba bedam na maye dieni se yampa se eye me ba na ehwe papa ya wose mhwa akwara ma hwe no se onya me ban so a me na me trimpe fi se me niba pacho ni ntina mbai na me bo papa de ko so gina papa onim hu bi me pacho onim hu bi onim bi me pacho mo ko tena se akoka asem no ko bi wanti bi anko bi eti wa ba ya no aja woni no tino ka yo tema obati won no on se yo bushefio ene me kaka mi o mi fio okay mo bushefio na mi so sometimes we atu kwan pa ati mo ba bia na mi ni ho mo bia na mi ni ho okay ba na obo amane yes de ko ni mo ko ho nyina mo ba ko ba obo amane ati won ko yan ka won mo che de wo semru ho to ba so de no ba se ne computer bi mi ti mo ache mo ni profo mi ma fa din ko ba bia mo to say mu na mi ni mu mo sam kan o mi family hana mai okay meba baba chwa Mr. Oshana bi eni chuma mi na asemwe no ano ya meden kakra hello baba chwa to say hello what to say hello nanso biem hello what to say Nepato, good afternoon. What to say? Nepato, Nanko pardon, ya we pa. Wadaro ma woni ma Isaac amankwa. Nepato ba dia do mi tie me he pa na nse. Me woye, me se woni Isaac, men re TV no. So re TV adum no. Hello.
Hello. Me ba to meet you. Hello. Me say, when him Isaac Amankwa. Me ba to you be no. Hello. Afedi what's menka? Me ba to me ni pa. Okay, Mr. Odumu TV no on low no. Na ya ba to ma lo wa no. All right. Oni edi nkomo bi wose ohia wo. Me ba to say. Oh my God. Okay. Say, Madam, we be phone line natum. Hello. Me ba to mi so kasa o. Aha, me say Isaac is say one na wo kan nyina one de ko hospital bibia wo ye nyina ko school ba no betete meko but ni bia see ye afedie 1 2 wo say Isaac na no asan wo say asade a na de wudi bia na wo say akra na nya wo ba waka ma ko me ba waka ma ko dru papa mu nyina ni matena so asinkonwa senka panacha wan panacha wasa aka biem eti kire de enti akoda no nya ne ba wadama ere me pa to me srewa no kasa kakra me pa to ka se me ti akwa no nya ne ba mpa cho oboa na ne tie ni me pa to ye be ma me ne nete ena wo tire mu se ena madam fusu no ohu me eye no kre boy ne ya me classmate ya me ne le wie atena from senior high school na me ni wie ye no enkomodidie no boy ne ye the classmate na danfo ena wo mi ni boy ne kasa na wo hu me wo te me ne ena wo ti woni de ne ho na apese wo ne metena eti boy ne de o ye madanfo am ne ko su wa atena enya me hwe no ne boy no eti no me ni wedding komo for so many months me pa to na me nse pafo ha na me wa akra eti na me ne wo kasa wa akra mu na me free akra ba Kumasi. Eti na pese wo ni papa ya meye na wo nim me e ye fon na ne ye kasa but na wo hu me da. De bia na bisa me se da ben na me hu wo. Na me se o se makodi me wa aka asa na me ye adwuma. Me wie school no e ho na makwa a me ye adwuma kasa kakra. Ba me de so o pese wo hu me dia. Tu sa wo trend this kama me. Na me de yellow lo fe na me pa na sa na e die me ye adwuma won kan. No kure ni o ma me ska no na me ba sako which is me mother place na mother wo na me ba ye no so no nya me ni kure ni me ko hu ba bia wo tie eye gaben fun ase ti me ko ye no de me tia wo maame maame so se di maame na pupu ni ti o de me fa so eti me ko ye me di nya nan ko nenu o ka se me se fe ze hu mo ni me nsia wo boa se oba be na be ma be na wo ba ko ni chen se dia one wona se dia mi ko ni ne ko ye no ne me die second day one me die se day e na mi ka tene se ma boe ntu mi ne me na e na da me ne na me fa na pa na ma ko place ya homache etu ma me ni ko afuom na me ye se me di na tuni ma na ko ya ko afuom a ya ba ye no na boy ne ba ye se da ben na meko na mti me dia me nyina adi ni bia me ni se e bia obusam se da ben na meko no apem lolo fa so wa ma me dia me ni se bia bibia ti eti boy ope me ye na mse ni ade atia me ba na me ma me nko ana e wo fie nti sa ade atia me ba e na ade atia na uja me crowd me o ma me na uja me kwan na me bai ti me bai no emu ho na abeka che me say minim yentia o ma me baaye na mku de bi na wo say boy no so madam fun no de ono so de Isaac ta na o Isaac abeka che o ma me say ne ge me na wo abede me nyame ni nukure ni bufu pa because e koyesa na koyesa ni ekohwini ba na me so mema me de ani bre ekata na me fra Isaac ni Isaac wo so wo de me what me na share me buta me prensa boy ne so won ka so ma me yes me ba me ne ma me ni na ba so me so
never be crow or film the pet. I went in town on the water. My boy, the pan. Hello, ma. Hello. Me bow. Baby, what can you know? Ebi wo ho no mo abema kan ya wa correct no ntitobo obema obai wo say first day no bedru ya na wo so wo na anya hwe me ba so ne me dai me ba ma misa no afa wani so say 4 years in intino afa mani afa wani so but wo kai so say afa de wa bre wo fa na mo say third day no say o kai wo te me pa cho me te pa wan ka me bisa Nana no madam for ne kan say empuna no na so madam for ne say cho madam for ne kan ama me ma me kra na ti bom ma ne say na wakoti ti on de on pa busu amanso me ma oba ne nko na atese mu bisa madam for no me bisa no e mo say agro na wodi e ma okra no madam for ne kra ifiri on na on ne nkasa na on ne nkasa ye kwa asori na oba bi nti oba na me na mu na ma me ka so na ma me ne nkasa una aka so me say so wo boy na gu ani ma pedi a ma me ne boy ne nkasa etie ye una ma me ho kwan say so boy na gu me hu free sa dia ma me ne boy ne nkasa because he pa wa gu me hu free so oni ma ye bibi da na die nsa me ne boy ne ko kasa e ma me be ma me oba rodo otunu me ka se ne samate so o ma me ne boy ne nkasa e ye una wu ti me so ma me ne boy ne nkasa e be tu na e de na ye kwa sore no me hu so ni gina o me be buza o say e de na oni nipa ne ye de gina na so afro so apa o che o boy na hu nyansa be pa o che e ma me kwa so ne kra boy ne baby me ba o me so boy na be pa o che e na ma so le da o boy ne baby me ba be cha mama me ba o boy ne kwa ne nyina no e na me ne boy ne ntam nya fine because of the buy o ba ma so le da de then so ayon prefer na me ne boy ne ntam no e be tu na e so ate me ba ma for the dam me mate papa chwa me ba tie waka kire Isaac bedi akon se akoda na wokura won no nya ne ba me pa so dia ma ne ba ya na ka sa afem no na dia ma ne ba ya so me ka se ne sa akwa ne nya ne ba ne se won sha akla no uko buta ne sika na ya ntopa ni nyina mu no so no me wa akwa no okotu no kwada ya ba akopɛ me wonu no okosu ye student ana me ne tena so an kan ntem so okosu da wo so wa ya weka na uba na ncha no ka tell me say we student that time so me na ye bibi data me ba ni sanya ba tobo enti ubedi 4 days na nyinsa ne ba ene ba ma ni moja no hye pa me ba to ya no ku wow eti ba ya no wan kan tell me say we ya weka me so me yodi a nya me nu kure ni me mpɛ me masem enya nya me ma no kwa ya me dance ni no kure me ne ma me ne pe yo ena sabi me ma fa me ka se ma fa eti me ba me ba ya we say me ne tuna ya me fa na tu papa chua be ba tieti eti sa ba ma e bia wonye sika ma wo ma fa nwe oba na kire se ka kire nsa akoda ne nya ne ba me pa so oya na me ka ata akwa ne nya ne ba because na sa akwa be yale akwa be dudu akwa be nu maduro na na so ba ka se wudi bidia wudi bia wo de ma akwa ne bia so me ka se ne se me so ne kwa ne na ma wiafo enko to mi sai en mama tata en ya me so anya mama me tata en ye na kan se ne so ba na ekwe ni se me sha akwa ne bia wudi ba okay mami mi so we be ma be na se woni ne ti a wo se akoda ne ye ne ba no me pa to be ma ne nka ata akwa ne ye ne ba na ebom akwa ne nim be ma ne chen de owo no ne nka ata akwa na de me ne se no e na ye ne ba na ebom de me ne se fi ano so obuta akwa ne se fi anya fu no okọ na obuta ne to papa ne hwan a obetire mu se Solomon e na ye na ebom edi ada me so de obuta ne se udi de se ya what you send a kwame or send send the lad a drama kwa meba enti abufo bae na wo kas maka ne mpredo do say na akire be me me pa so mpredo drama ka dia ba ko me bon sha plan waka ne mpredo do say me do me pa so maka no several times waka ne several times dia yes the friend be to boabo wa na ne nansi bi so sanye ba ko no waka ne several times abufo ba bi akra ne nya oba hey Isaac akra ne nya oba na kire say akra ne papa ho
And I'm about to catch them to say about the fact on a black one for any DNA. And I made the penny say, woman of the fact on it for any DNA. Not say, I find it in a bank to swap. Well, good goofy, the damn thing put down the Bayano. Okay, and she say no, what say? Aquadano, Peso, ye DNA, no, the Bayana Benya Quaba. The Batman, I'm home, Fanny, I'm Kukuno. So I am ready for the soya for the DNA, dear. I tell one of a phantom. I tell no, I will die a diano, a beginning of a phantom, and my next friend is at the end of the Say, and you and ya warrior no one sem near can we abusia sem. Aquadano ya Ghana this year, ain't it as I say? You know the rightful owner of the child. Ain't it? My point no me fa Aquadano. Aquadano me can't tell you about me bow. Say no, what's last stage? You know, what's what did you say in the back? But opposite or confirm or share and Perpetua. Me did you Ohemaa from Ohemaa na menye osoni enko. Ohemaa. Wadaroma. O say enye hwe no say ampose won hwa akoda na di ene nachi. Ye ne ne rehye nkrata ama na hwe ne ba. Ama ho ato. Ye ya. Ene ne pa so wo mena na Ohemaa. Me sira so wa say akwa ne ya ne ba. Me meti akwa ne ya ne ba no be ye di ene na. Owi aka bia msuma bo wa akwa ne hu bia. Obetia me ka ama me. Ya be ma na tia. The other no say, me ba twa me misa no. Wo say, unhwa wo ba no. Enti ye be ma na sese ne ka no de aba. Last say ewo mu a wagya atum ni nyina no. Ye die na ni wie da akoda ne ye wo ba, wo betua. Me pa chew. Hwe na o ka se. Oh, ma ka che fa me ko machi. Me say wo say ye die na ni wie a, e ka bia wa bo no wa akora ne ho, wo betua. Me pa chew metua na ma hwe me bayi. Okay, papa twa anti no ano no. The battle Miss Matia now so. The battle was so a castle of Bahamum. Or the fact I know which is Xmas Nuo. Yeah. The what I was the bias of the fact and say, well, you're not just all the fact not for more mammy. One man or the sharp one on the castle manation. Oh, okay. I know the young rules are quite a few idea to be manentino. 80 the town. Oh, so a casa. One man, one the phone. Mr. Kwame say about the funny buy. My man in front of the park on Apple. No about woman in the view. I'm going to go and I will share by. I didn't know some customer wishing a phone said, what a polish over tap and for the brunya. Baba, me bat here, would ye? Me say a shana send the only jammy. Me are men in the bayan say. That bay now bet me de a crana by 1 day penny a fast sample no, na masako. That bayan. That banana from the after. Oh, so for the and catch no papa cry mutimi ba. And kaya, Nakaya Fred doctors no man be fast sample no, na masako. Why? Na fe ebe mana hwe ne ba kama why ne ba tue mara bufo ba ya men ka se nya oba ene enye ne sa why ne ba to ne ba de ne ba no na embo mo hwe no mate ne ba ebe mana hwe ne ba ebe mana hwe why na se ne won sha akola no ena wo kani ple wo so wan tia na won ka oda no correct mate ase ti akwa ne de ne ba no na se ne won sha akola ne ma so me di o yawo ene ani ple ta se ne se won sha akola ne dia wuni ba. Okay, nti papa jwa woni ne tra nyina won fa bikura down. Me pa to there bi, me fa na ti da. Why are there pa. Nti de producer na obekasa na echina no. Wa ba na ya fa sample no why? Me pa to many problem. Me da se pa. Oba de o kan no kure say yeye. Obo a obefa bi afa. So otimi aka so on fa bi da no. Obi so on fa bi o. O say ye DNA no so na nya be ma da ba o say. Me nti ase. Eso na nya be ma da ba. Obet me ya sa. Bibi ati bi si ase. Okay. Nkonko nsu ye. O ye adwuma so. Yeah. Okay. So ye adwuma. O che ma na ma. Aha. Abriko mu nimbe mu. Married ye no bia. E ma no ko an o de ma wo. Okay. Baba.
Be no too man. Whether me part of me refi my samba, I found for exams, for exams. Oh, my point. 19 can pass already. On my point here Friday. At least. My point. On my point Friday. Oh. Me part trying Nana. Okay. Now, no papa, I don't count to be funny man, son, funny go school. Omoka no I am a bantam. Omoka no I am Monday. Ma akwani suku de here pa. Why? Saturday wrong. That is Saturday management. Monday now aba. Why? Me back next week Monday wrong. Mpacho ai. Me back you. Me ma forward am for what? Me back you. Me that na hima. Okay, all right. Who Isaac? Mami. What the kwaja na kwame ana say? Kwame. Ada na we hu ba wa so mi bisa utwa tro me wa. Ebia na ho pepere ne. Oba na kan say be ma ben na. Ono oba shia first day. Eno die enyo obi an tisa. Ma wo ye. Eno die obi o kwa kwa ne jam pene da. Wo ye. Wo de jai. Oh. Asem amoka no. Mo asem bi ona moka. E kan say asem no se de be ya. Asem no benya nyina so. Asem mo fa asem no tra. Obi oni na di nkomo social media. No watumi atetema free nkran. Aba bedu osafo. Na de pa do ba wo mere. Na de o ya no asem de ejira so. De chese, mo mo si obi wo ha wonye. Enye no kure. Obehye. Obi abehye. Thursday. Enye kwa na studio. Ohemaa asem na okan. Ye wo Thursday ni o Thursday. Ye wo se wo shi oba ene ya na ne na kofi. Eno ye different. Ti wa hema ti. Obi a woni na din komo sendi ni ska wa kra wo sendi ni ska wo se ba na asa sendi ni lo Ohemaa no abeduru na se wo ya na se wo ya dabi me nga se me ye yo me si na se wo ya undi fo esuno se wa hia ne ya e na one ne ko e na wa ye dia fan but wo na wo se first day wa nwe e na ono se wo bu FCA for na to wa pampa ba face wo ye wo but she say or evidences beer ma wususu sa akoda ne nyoba let me know. Oh, Ohemaa no credit me ni evidence say mahuno kwan we so ana kwan we so but that no can say Thursday now buy no so me am cho anu asem ana na mbodu kunti wa humi sana me pa ubana mbodu kuti form wa ka say obetimi ba cho me hwe obrafo no se otranse me am so me dem asem na buy na me wadi nkomo eti de okai bia no me kai wo say be ma no a se wakofa no o say time wa woni won tamti yo se bibi sa okọ ne be ma no se akwa ne okai bibi sa se oka so se akwa ne be ma ne ba enu ye nansen be ma no me hu se one be ma ne te no enche me baye ya me ma kwan baye ya no me hu se one be ma te because sen ko ne be ma te anka ne papa mu nka se me mesumu no ana se ne papa mu mbuja me se me nware na me mesumu no anka sa no uhia case o enti no onim ono wagina ga na bufuo na wode ebie na no kasa akola ne nyene enye me ban enu na me eye sa de ne se wankasa wonim se akola ne obada yentra se de nsese ne hwe oba mama obesa ka biem dabi obedi na me ye tena se ye a obesa ka biem babi mi gina ne se bra obesa aka ne ye bra wo ntwa akola no enti na me pese sese no me pese akwara no me hu ni se me ankasa me ba ne waka o se ye bufu se enya bufu me pese me ye na me hu se eye me ankasa be iska kakra mama because me wo de ne me nyenchew naima de ne me ba mama nyi de ne iska no wi eye 27 me an mateso ko wa 3000 mateso ama na you so 300 fa bi kakra go na ne obo phone pa naima mama nyi odi tifada na fada nyi iska se no be kan odi kwa on to so wo yi iska scan de so betua se nyo bi na betua de ne na ma no okay so betua ono so o kira de kesim de be nya kesim semba to naima de tie ni naima oba hema awon fefo na otumi ma TV so eyefe yo uni TV so nyefe naima de tie ni Isaac se fe wa Isaac me ba try naima odawma se manofuma fa cheme Isaac onye no kwafo okay Isaac oye 419 I don't know if 419 me da se yemtem ka so Ohemaa nyansafo ono asem no wasem bisa kra dem naima de tie ni ono no mpege no o asa okay no mpege no alenta ope oba o se me ma me se wakote asem bi wa bonten nti oba ko
That time no you so we. Atibi. We so ye no hu say engine no there is a problem. Okay. It's a problem now to no person ye fast. No the money ura. Na ko te no ho. Na again. Atiakam. Tina, your statement about when I didn't come on social media for such a long time. Now what you man can see? I didn't have now what yedi? First one what yedi? I am plan kwa dey no buy one man get na nyare. What yedi? Second one what yedi? Third one what yedi na again say na yase na ya. Adechi ya, ayase ya nti no kan so onko no. I just want pano because so poor ba, mama. When I did you come out of that, and Wamanaba, who is soon 3 days, I was happy. And the case cannot call. What am I say? What's the woman? Yes, I see. And yes, the case can. What's the I'll never allow you to speak. You let me drop. If I drop, you continue. Okay. Yes, what's the woman say? Recording no ho say ha ya kasa nipo ba 4000 FA o say o ma me say wakoti asem bi wa bonten na ya nimgu ase ti jaga no kwa no ko ana ma wo gina so it means that wo no ba no o ti ma say ana gina so na say guy no nko into tie guy ni statement o say ma ba o ma me ko afuo me na ko ade chi ya o say da be na meko o just lady no nya na adwene so obeko da be na beko na ba na say na me susu say oh tie da mbekọ no wape case guy dey ato ho that is how no man na yakana na tese wo awie nti onko ana tikem ndi nai madam asem na wo kan sa Isaac tina ka che this e ka che say no pe oba na nya no kratu no opese oba no ba no tidi na nko tidi wi a social media ba de no wa ho watiko ana ko chechire ne ko okay me ka sama no me ka sama na hu asem ka na obenya nyi na wa asili okay nya no kre nti no ano no eye me se papa ma wa wie me ma won ka de me time ko abusia fo yan kon komo eto so mienu so na ene no mema ho kaka agwam ya enye asem ketua wo di komo ho enu ti ye ba ni aba be di komo na mema bro me se nya asem ketua asem wada puniti no humi se tre ya enye asem ketua kra wana ne phone belly what the Isaac and answer what needed to say amankwa wana from wife mpacho dabi na hoya photo silent mami ya na yenko okay Isaac faminante area wuna nam den do by kusi empie area what's a area say in the na say bibi pamo ade na do nam mpacho area dey boko midinde yo yanko midinde Isaac me fridwa ben of once okay me ne abayo bi awo May ebe 29th na kwala na nya 4 years okay then na wo shi abaya no a prekope woni ni timi ko wo sa na me ni ho oh misiano ena me ne na din kom wona wati aze so na me betana komo be na ne di se me ne gine ho me se me ne tana be sa tam no wa akra nti na ye fon so nkoma until say oba kasem safo anti fon so no ana hu fon so ena madam fo so na ma me di hu what if na yi oba na ma onye sa no enyima de ele kama wa mre hu na to wani a cho say gero kama o de ma menke kama na ya keka na peche ne de ato na so o de ane say wo to so nya za na enti madam fo no ne we school achina okay na enkomodi die ma na madam fo ne de number na ma me ena me ne so didi nkoma anti obesra me wo fo ase obespend 4 days enti obaye no ena madam fo no edinam say girl no eye ne girl na me imagine and I'm say obi e na mo so na mahu ni pe de na esan ye oga ma ye de imagine na sansensem ni ntini ya ma abayo ano ekoe mi ja ne kwan ma ne ko se my friend tina asem no be fa ba bia na boys ne ka say wadam fu girl na wasi achire ti ona my friend phone say de e ko ne de mi ntimi ne onye den entana bi eye obaye no ekoye no anche endi wikura sa
Obakoye ne mu ho nansensem na and I'm friends mintimi ne ntene. That time no worry na wi. That time na ya ye de be ye wi. Na why de obeye wi ntimi ne ntra say? Say enim guase no say madam for girl ne yi ntine say sanity de ne onko for madam for no. Okay. Ti me kan no say sanity de ne me hwe me ba. No ne menyem. Ah. Na mpacho to wo. Oba no bedi say wo nchen 4 days. 4 days. But 4 days ni nyina na o ma na wia anopa wia nwumre ana say yenya calculation na me hwe de di nyin say ni bae. Oh, 4 days ni de ye bibi. Oh. Ye bibi na say anopa wia nwumre ni de na nyesa. Dada oti wo nhwe no enkomo we wo hwe no wontimi nni. Wo nti hwe side ha say. Minti me say oba obedi 4 days. First day no BBC. First day na the BBNC. BBNC first day. Tino. Evangelist make a first day announce all the absent as also. First day. Absent. Okay, second day no. Answer na me ben no kra me bizane say obone ho ban na. And I say I mean so obone ho ban. O did na obone ho ban. Ejan Ethiopia. And they just one meet me aka. Say hu ade kro. Sabre no say black charcoal say okiken kan ne ma bi say sa tema fe naja. Yesi so ntini yen hye nim ne ma ne ma sa na. Okay. Me say oh me ko school ntini sabre de me ready for me say ntum bon ho ban de and also obone ho ban. Nti won so am ho ban. Nti ma bon ho. So what ya de be say de obeti abon ho. Okay. Ti second day no na BBC ye. Na third day BBC ye. Nti second day npacho say no ne da wo de ti ano. Npacho fa say Isaac, Abraham ba. Ufa say, uko say. Vanza no pane nyumre. Hey! Na ufa dey no ano. Anopa mi no nyumre mi bo a. Enuru mi enu. Anopa bako ne fa. And feni ba. Oh, okay. It's bako. It's a 2-in-1 Tuesday. Second day, third day yanko. Thursday is BBC. And also me no sa. And also me. Oh, chro there. Oh yeah, okay. 4th day no eh. And the BBNC say no na all day be kono. Okay. Abi mama pachoti. Okay. Ontimi tutua na ma ho nkyere. Yo. Ni oba bia so tu kwan na ne kunu tu kwan ya. Yo de di jane kwan. Kra. Ntontimi kan je se wa ni nkra. Omun me pacho ye ni nkra. De ntia ye ni nkra ne say na enya me pese obeko. Was when I no. Na enya me pese obeko. Enam sa asem na esi ye no so. Enti zata ma me kra me ko buza ne say obeko da ben no. Ohun say ase bibia sintina all of a sudden ma bebuza say na obeko da ben. Nti nanka wo pemu nanka pese odi na ben say. Oh, oba wa hia na oba ya de akia ye kwafum. Onda o se da bi. Oni ye beko oni ye kwafum nti no. What you for us are now, who you be idea, and a horn so no many mammy quan or until now, you be a beer, yeah, man, pressure one so, and also my etias on any mammy quan ed. Intim Kubusa and say, Nabacoda Ben on Crow who say, Bibi Essi, aha. Okay, inti a year 2/4. What I say? Overall mass no sana ebekono. 2 days. What the normally go to madam for? Back. Or you moffy? Oh, yes, Munya South 82/4. And no codri, and I will say the SCNT. Minty minun to us, you know, so bad to say. And no banny, say, society, dear, me shame me back. Me baby. And I say, men know him. And I'm saying, Matty. Tea, a 1 day young can't. BAB and I'm Jaho school. Timmy co school bear 2 months. The one and mother a friend me say me too matwabwa. And I'm saying why mother and fell? Get mother. Okay. And I'm say I say to say no say me say and I say ne banner for fruit no so on me. And I'm say mama see a baby me won me school. And I mean to me kan jira say enyemia eyemia to the mate. Tisata mun so bi afi na me baby school for na BBC about the school be na wo SHS na na pa cho de tertiary okay na BBC about the untimi mfiti preko pemo o ma me mama na esa nti me de share me ho e ma ni di 4 months na me mom mama ya woni asa o ma me na o ho na get ne bae o wi de nyina nya fi ho na re no oba ko ye ne se bo nhu ni bi okay until say we ni bae nti no
me na me say na me fa che mo na me frɛ ma me adamfo baako ɛna de tu na nim sɛ ɔmpa ma me kyɛw na sei na asi. Good afternoon. Wapomo to say, I don't be abo adomso ama ene tacha mada ya bodrim emoja dia mwafu sania na asida kwa ena yede mano enuti sawo nkwa na efiada dru seya na ayasedanko a ene sese wode ma yenyankopon no yeda na sese juada ebnada efia ukwe ufibnada na kofiada mufachame ebnada mkwiada ya wada divisi nefiada. We thank God this Friday eyerade na domo arakwa ena wode ababe piesa ebi afei ena wode wafide na to a high instra 104.5 FM jumadi no yatudi obra no waje so se no ne de wankasa wayere wo ho na wabo modo ntina mecheche papa driver mama telani ma dwade form wodwa hodo mu nyina mecheche am na dwane nyina headquarters kejeti Dubai mane mema mo nyina majuma eba se ya nature wisdom ni shaba wo mo de matum den ya enye asem ketewa kra wo kejeti Dubai wadaromo yi mpaye bia ma mo awie se na daye yi ko se no me nsabebo apam a ye bepon no na de wo de ba dwane mu se wo beton ni nyina no ya to ama no asa jojo ya da wa de asese wo de ache ya da mo live wo Facebook Instra 104.5 Samsung na YouTube ni Instra TV yadam live wadum TV woni size oye nkwa medin ede Ohemaa Benewaa from Ohemaa B ana ngo chade na wachade de say piece o eye kwa mede ebemma metra se bia mema wa wie futu eye fiada de eboja ye mede mawo na wode ato ukotokuom na de meka cho nyina ne say comparison is the thief of joy. If you keep comparing, you'll never see your own blessing. The bia, but if wasn't fatu home, and I'm a prison in around what year. Nanso some fatu home near the 2 home. But who did the bia would want to be? A woman who her classmates be now see woman brabo and charity and so him Vivian so cry him and Eunice Munina come him na men kwa dear and I'm a what dear and I mean kwa majuma dear. Comparison would definitely steal your joy. Dear Ukrabia no Mr. Fanessa, dear Radde Bemawano no Peneso. Nekuta musa enya sa wode obi dia tutu dia hu brebia no a wo sa kan wahye asa awrahuo bi utie wadanfo bi akohoma be pe na wabamabu wadanfo bi kunu to foma na wo dia no kyase eti memfa wo hu ntutu obi eso na kokokra na suno breko die wo die kura wo ne wa wo dia. Never compare yourself to others, because if you keep comparing you never see your own blessings. Ayen shrapa se ne fia de wotiase o komachuri kokore kofua de hie ne yi wo mko se ya eti don't compare yourself to others. Ye crowd bi ama wani nso na emwa enkomo pi e wo fia ye babedie abaya wo ja beto aye se woni be ma bi netie na wo ma for 10 good years. Eno twa ne ho kodi obi kunachi nipa ne botum pew ba ko pe ena akra ne baaye ya wo se akoda no enye be ma ne ba no be ma ne ba oba no wa ha waduru awie se ba wa ba de nti oba no wa ha ana nan so opanyina na no obetena ha se ne yire bonde ofre na taa
ma anajubi o frata asa tai brai na besham kukum na wode me na ta ase hwe onye ba fire mpa ba wate fa homa awrade na ono so bo mpa ise awrade hume mobo no enne be ma no de mofra no bi aba be ye DNA oba no nso nam kwaso aye awo ba ateba wo sin nsam wo ho no ensam wo ho eti na ma mese kura na wo be kai ba kai bi de ne ba bi ba ha ya na akoda no to mum ena wie ye wo ha na wasa to aye mimi sa no se den ena ejene na na fe mi nkom so mame na what to say yes ya ho ya pa yo ewie wo na nam de na do ba yo ye de France ne ade me ba se dan me nkom am de ba dam no ye kwa ni esi na me de brem se okay e dan na esi mpacho ni esi ani se ye kwa ya am se aye mami charity be ma boy ni mami no ni ku a wo ne nete no am se wo frem wo ha no me se jama mi ku ye ni nyonko na waye nkwada no so mo hwe no mo ye bibia kama enti meti asem no na me bo me na me consider bi papa no po ni mu no enye kwase abu a wo mo di buye ya aka ono ni mu no ai no akwa ni nyonko enti no dia me ku nkwa no ho akwa bisa no ho ase no ka che papa se wo pa ni che wo hanka ni na no asem a wo mo keka dia wo se akwada no ye hwe no no enyi a no ma ba fa no na ye kan se na se ye kwampo na akwada no po wuye mpo aka ye baka se na me papa me ko so ye panyi se wo ye wo takradi nti wo takradi anka wo baba ha na de nti da papa wo kasa na papa ka che ne se wo makobo ma mem di asem wo ka che no afia wo papa na kasa se charity ni ku wo so kwa da dwe hu no wa nye ne ye nti wo papa me ku nche nti ne mu na papa ne se she mem da bi no bai no she mem da se mem da du wo baba na seme ho asem ka bia ho para no bia na yaka ade ye hwe na ni ma meme da du wa ma na ade yeto anti dakro am sena no bai efremi ano sa na ye nti o bi bia nka nti sa no ba we sa 37 no efremi se we so ye charity ni mami no wo kuma se ha na wotie se yedi me banaba ya ba fam ha onu po ye ne se aware pa na me se de bia ye nhira fam na e ba onu so ye ne se de o se onu ka ne se yedi ne ba ogasi na ko aware pa bi okoro we mo yire pa aye mpacho mo station ba pa yo mami Ito se na me se de bi. De na esi ankasa e ka se kompia na me kwa ma so ntem. Ni esi ni se asem na o mu kai so mbaba no. O mama abaka bia da o mu bae no o mu hye joda no mama. O mu hye brada o mama. O mu hye ukwara o mama. O mu hye yawada ahomachi o mama. Since akoda yi mo ba ha ko enya busu ni bi ama ho. Womu ba brother anajo Eric Wayne. Womu ba brother anajo 9 o'clock aye kwakwashe dem na charity no aye August ne maame ene ni kunu womu di brother bi kan na mi kun se asem no wakobo ni brother odi na chiamanye ene papa bi ene ne ti se womu ti ebi man na onu kwade on tu bi ti asem nti womu nko ene o ma share se ne ti sadia on baba womu ba brada o baba ukuada 4 o'clock ehwe ni ma wo mama eno ma sa afre miku so mu baba yawada ahomachi sale hwe abusuafo na mama eno so mama enti na Friday no me di frere e wa ha no mo se o mu ka so mu mama enti ene ehwe mi na mama ni amede ba ye ni Adamfo what to say so na minim say wonte minim say wonte na ma be bisa wo ba bono na yenko o say ni sisi ye ni yo na ba ma no oi on fa
Cry. Now, on sending a message. Hey, mum, day, pal. Eric, but born Mike and Adio can maintain himself. Oh, you be what phone so and a dear actually mean. Message na. Oh. Oh. I said I'll give you food. Ah. I did some cranny. Stylish. Wanya woman won't mean Quanyama Kodai. Now on power beans and 19 penny for so mu so. Saudi way, dear, so see a train account. Obako fast and bar. Aquadano dear. O Betty move to be the napter, baby, not penny for more dear any more. Aqua any more aqua castle. No, I did year to a year. Eh? Aquada want to mean Cassa. I look for any more. Nane, mamma, and a banner the Ocasa. Oh, I could under Ocasa. Ocasa. I won't. I didn't to me, Bassa. Ah, Nina, Mrs. won't yes. Or the ball, no, I can say to me or to make us. Nine man. And Ukraine. I wish I for no mooding Casas. Okay, 7 okay. Two, I will say back and no, in your botre. And one can said your bear becca, some more patum. Said a bear, uncle ye. Now, told of you not be a bit swap at a Saturday, dear. Yes, all the Jatuneti. Okay. Opa, aqua to pa, and dear Japadia Buffy. And ya Bronia, I don't want in a young one. You pan your dinner Buffy, no. You pass and a chin so unfair. What am I say? Dear Tina says, Yabanya Bushon, Nimaman say, and in the name of family in a day. And none of anybody class, none of Nefiada, none of the none of anybody. Okay. I'll be one young son, young Conquer Japano. I had Japadia, David, I don't know something producer, Sabia Biagan, yes, sir. One, the one who's in name, I mean, Dino, Sabin producer. And your logic, and your young son, boy, no mamma on your bad time. Dabby, and you're the bad time, young son, winning. When the young son passed, said, okay, get back, say no, or Prampono, one of my fear, oh, me, oh, your bad time, and some your bad time, I go faba. I could only hear there, young tree and near Apolay. Into one so just as something for us, young can't say, Sabu, what Jimmy and son only said, oh, and oh, Dabby, and I attack and say, Winnie Bearman, Anna. Na madam for no me person itsa say me na edena me edana me bisa ne say be man no akasa nyinsa ne ba ye ne mu ne ade nyina Eric Remy na o se wa bonya no na fe me ne nkasa na hello Papa. Yes. Upon to say But I not do more. Wadaroma akwadaya wo babe manu ne na kwa wono anama be na betu afa ho Madam but was very Romano okay. Hello? What's it say? I find very difficult to hear you, so if I raise your voice more. Trina make out me say wo ba no oba na wakofa no ne na kwa wono I want them to say, Makoka wants them. The problem now is that, Madam, are you with me? Papa, no from one walker. Madam. Yes. I cannot speak Akan language or Ashanti language. I cannot speak proper. Why? The problem now is that we go and meet the woman before you and his husband, and we agree that the baby is for us. And hospital day, my wife charity pays her, or we pay some. What left now is that both family or both parties, we have to go and sit down and arrange for naming ceremony. After that naming ceremony, then we will give direction to the lady in case if you need money to
take the baby to hospital or chop money, come to this whatever it is. But around 2 weeks ago. Yes, sir. How long will it take you to fulfill all these things you're talking about? How long is it going to take you? Because ever since they came here, we've given you a maximum period of time. Yaba mubrebebre. Eti enkwasi da bay na mbakwa akwatu akura ni din na mutu edi ya mama na direction bay ya ohene ba. Madam, you see, this is a family matter. And forget about please wait. We knew it was a family matter. That is why we handled it very gently, and then we left it to you guys to go and sort it out at home. But nothing, absolutely nothing has been done. It's a family matter. A family matter until yan de jama musamon koka. Mami asade ne bana bahasa nothing. Muba ya mukoye nuano no eti da ben dana mubesi jira ya kwotu akwa di na mama ne directions mo abodi abajisika. What happened is that answer jane ka wono what did you wo mu did you wo mu ba fatwi no ne enko. Only say, you go home, you can say, you go to about the day, you two days, yeah. You got to go with the Grammy, not an eye, and I put out you all over this. Oh, yeah, you got away to the family, but I know another family, that is a yellow. And was saying the Betty and I would have got to do. Mami, the open so beside Baba Nayo. Madam. Miss So baby, me buopa. Da be na baba cancer mono. What catch me say? What guess you want casa or quati muba. Intenya dia wo be hwa kwade nso asem ne ba no de anim. Fast one no corporate station. O kwaje asem na asem no. Mama we so person say agina ni maka asem asem no. No catch me say kwada no. Wa guess you kwati muba nti. Enu a yeti kema me be da me kwada no mu che won kokko. Wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ wo ka asɛm no kyɛ ho yire charity wo shato sɛ nya de obaka bibia afa kwada no ho sana no a wo ya wo frɛ na yo sɛ hwan wo frɛ me ka kyerɛ me o no a me ba da kwada ni kyɛ nkɔkɔ no wo frɛ na wo frɛ me na wo me mo ba no so mama o mo ba he no anako 9 o'clock enti na yo say akoda no nyo no na se ba ka se nya ne wo no kasa ne kwate mu ba nti wo akoda wo yasem amfa no me ba tobo ada na yo nti dia wo kan ene no enu fe hello my madin say ase mami woni obia nti we ka we na we aka we na we ire charity so de opa bia no ye hello opanye kasa. Sometimes I find it very difficult to hear your voice over there. I find it very difficult to hear you. Papa, when you bro for some lam young country, I be how pa, Miss Row. Your program is a tree program, and Yama bro for Kakra Messiano. Madam, I'm speaking with you. I can only communicate with the language that I don't understand. It's not no. Speak any language that I cannot control my tongue. My patron, what country is here? It's not by force for me. To speak any language that I cannot speak. I'm aware that I cannot control my tongue. It's not by force for me. I can give a sentence. That is maybe so will say. Supposed to speak. No say. For example, I'm a Chocobo man. If we can speak Krobo, then allow me to speak my Krobo. Now, me no beka Krobo. Your friend will come no kind. Daddy, I don't want to Krobo. Because one of the bringing me. So if you prefer to speak Krobo, speak Krobo with me because Krobo is my language. And I may say, your friend will know first day now you know kasa you know one ka Krobo ka tree and then I do brofu be no ma me na me so ma pati ase papa. Papa. Ti fra ne enti ase me say ma me say wo say akra na woni obey yakwo wo no enye wo ba no eti wo nka ho asem ti de wo ka che me say wo da me ana Osi enye mi ba no ba. O se je ni kwati mu ba ne wa gasi. Miku wa ya so atakura di ntia.
akame kumbe kasa papa say ebedi na dodo say na matu sa akoda wo ye mum wo ba no ye charity ba ene na kwakwo wo motu ho na mo ene wo ye adwuma bai eye dai yeah wo ye ba so should I give you a date that we will go and do the naming ceremony? Aye. Voilà. So, madam, I should give you a date that we will go to see the family and do the naming ceremony. Aye, mommy, date no. Okay. That power does not lie on me only. Because unless I met totality, stylish, Bama way no, I say Yan, but my many classes was saying, hello, madam, me too, or see a Yanni Bat, or see a Yanni Bano. That Jenny is no more. You are accepted the child. No, I say, you have to go and meet and name the child. After the naming of the child, the living will be taken home. Mamma, now, ne babe man. If you need money, come to this end. And if you are going to wait or whatever it is, I feel no shot to make me say, and you say, you say, and I, Papa, my main fighting. I guess, and I said, I thought so many. Musomanya wabi na musomoana. Ba yes say I could see it there or I could say quados until one new side. It's abema na kasa ya wu no. Aya we no no so kita plagia. Then be abi consume. So ya wu. August. Say ya wu. O kita plagia. We me say ya wu. It's what me would about 2 o'clock. Let's say, Mamma doesn't know, or say, a charity Nikunu no. And I was say, Esa say, no, nothing banty on cat. By the say, was say, and no dear chum, and the data. What they say, no, what they some coward, or see a meaning some teachers will be such charity. How they all. Oya ka oba agugwo ni otifia wote enkrofo no atrotek maybe a okita na omo de chichire omo ho so enye dan ya akoda no kuro we ni hwe me ye mo hwe ma me ewura de nyankopon me nya mpe me tese sa na ma na your friend na onfa August na onfa stylish your charity ni ma me na bia ono ana ne ochem ne bawo no na minisa no na oba yi ni kunu no waba ana wo maaye na yenkoye nim Evangelist, when it gets to situations like this, and I me who said they means in Yemfa. Abuabi na aka abuabi ntira. Nanka we eno Apano oguzukaza. Bi enitum. Eno ane se say mami wenyini. Hello. Yes, madam. Enti o final words here then. What are you saying? Finally, what are you saying as a man of the house? Then I will come. Finally, I'm saying that Sunday coming, we will go and meet them so that we will arrange for the date that we can do the naming ceremony. This Sunday coming, we will go to the family and meet them, their family, and see the better time that or the day that it will be suitable for us to do the naming ceremony. Currently, the naming ceremony is very important, but how is that little child going to eat? Who is going to take care of that responsibility? Akurano beden wedidi. Naming ceremony ni dey here, but akwada no o se na chiketua no obeden na wedidi. Why na rest aka no? That is why I indicated to you earlier on that after the naming ceremony. Is it from now till the naming? Wait, if you need money, come
to Masanayo. Wait. If you need money, go here and collect money. What can I say? Money in case if the small boy needs something like a medicine or hospital, weight, everything. It's money. It's money that matters. So come to me and collect the money. So from now till Sunday, before you guys go there, no, akwara no be then we didi. Mon kon kwa onko share date ya mo de beto akwara ni dia mo money sika mo fa ni di. Osre me. Elade hu mo mabo osre. Ya ko hata so mo mabo. You see, I think that there's a lot of mistakes. But sometimes I cannot be brave. Last year, me called clinic. I cannot be brave for that happening. If biologically I have the power, this thing will never travel to even your end. I will do those things just a common ground. So who has the power now? You don't have the power. Who controls everything? Like that. Why the crap to be went to who are we bema? Asama be fear bema. Who to me hints ubo? And then you are saying it. We are saying it and say you don't have the power. Power no one say me and kasa. You see, if I educate around to you that unless charity support me before I can go. Unless charity support me before I can go, according to Koboko Somekata. Because the boy in discussion, the boy who impregnates the woman before you, it's not my biological son. It's not my biological son. And Koboko Somekata, the person who has the power must give you the power before you must use that power. Yo, Mate. In any form of culture, Matthew, you read Ghana man, tinti man chere me amamre ni amamre. Yesu akrobo for de atwem dada. Me da se ne wada je why? Chale yini freeze. Yo kano. What's the opposite of say? Also the ire ni man right so wonya. Wontimi nya ho re. Ne yes na ye no so no. E dey no person chere. Ana be ma no so okay so what the be say? Sabema ni wo so menya ho ade a. Ye ba mo de atu anamo ni ahwehwe be ma ni mum. Na fe the sasa oye no ono a ne bai no be fa akoda yi. It is empanyimfo maame. Hey. Krache. Wo kwai. Me betam wa mo wa shakonya na se bia fa ni. Enti ye be ya ne sa ho na fe ya be hwe kwan a ye betimi afa so a ye betimi a hye be ma na hwe nkoda no ahwe akoda yi why enti media na ne enti media asem Ibrahim ne se fiti ahye ase na be ma na kasa na be ka che so woni ne wo wo charity wo ya we ye nimo dan na ne ku no be ka che se ni bana you bano akra ne wo fe yakona bema ni bana bora mani se oni mumu bi oho aso o charity oni ye ni dane na ni ku na okasa se ya ba ka kire ni okay se anyi se ni ba ya o bana kasa ba ya ni so ni akoda ne wo na aseme abani o charity o so du odwuma mu ho no ma obi aka kire se wo ba ya ha no obi aka kire se nya o bane na ehye nyi se no. Ane bana kokobo charity na amane se woni mum bi na wo ho. Awo ma sasa na nyi se ne baba. Wo charity woni. Ade ide ye ma homete pa. Wo charity woni. Ye ni. Nti nyi se ne ba e no. Charity na mama ne ba ne oyesa. Jeso ba na one na nyeme no de say. Agasi. Ni ma mi no ani chale de agasi na chi ba. Won bet nyame ma makonya. Charity tina okase. Akoda we no oye mumu nti ye di basire ne ba no. Nti mama ni odi wagesi na chi no onu so aka di ni to ni mama de ni so se o ye besere ni brother ni so kwa fa hu charity na asema wo mu gina so wagesi no o twe ni ho afra kwara na ho ni da bi se de enka wale asa nya wale o ba na akola no wa no betu akola ni de hwe no so asema charity kwa fa ba ni o eye obakan no onu na esa kwara ni emu nti ye besere ni ba no o so manya so kwa fa mu nti na mi se akoda we nti ami se DNA no na me dia ba se unye na kwara no ho ti mame na me hu
niaye ne ba okay yen hwe o se nya be ma no se obane nam so manya he say no ya na empepi no we try to go the natural way so hono na se ba no say yenche dia posifo benya ye chewa iba bebe o samu say sa na yenko ne dia ye chewa e ba no chie nko dia posifo benya adwuma ye be chew cause ye kan boko ne afre ne dada no ne akrokro some yanke betimi aka ma sumdwe aba but ne nyina mu ye no sa yenim sa court ana wo kwa ye ma posi abecho na si idea ba hwem na mom ye idea ye siesi asam no some ye asumdwe ye edika ye ba kama edi ato ye but say yenchi dia ani a commander who take ye me ba wo why obi a wo be ya nwi bia ye chew ni abe 500 ye de uba na aso ne kana nye ni abe chew ni abe sa adai Hello. Yeah, my honey. Now where there? Oh yeah. Okay. Maintain one can be. Yeah, from a minimum I can't say that's on the banning account. But you mean you, Madam Charity. Yeah, from a minimum I be cut from the baby. Some of me, it's that one in the banner. I can't say I can't say my shop. Mate. Ese pa frema amena ka chen nyame adu yi sasa ndemo baba na mwayi ubeko baby o mo na makwatena saka asem no mi ti sapenya mi na china mami no me ne kasa na kuma ha no nti enu ntra me ka se budaji sane se won mami na fro oni mami na kasa nti recording no mudi mami na mi su mi ti nti wa pasendem boss mami na so frame mami na so frame say on the face na me die ni free hono no be o hun trimu fine tuna me se pasendem na minti ba cho yo okay betwa no mama boy no na ye beche no ya no nipa bibisa sa den ne ya attack parents no tie o ba ko fa asem wo chi akoda no kura panyiri wo ho enti edika de to mpanyimfo ni se de mo ba no aye nie mpanyimfo a omo adwempa ekura adwempa no wo mo to na mo ne abane abeka ne asiesi because when you deal with nipa no de wo ma ye chie anaso obedem emienu ara o ba ko fa ka ba nya wo na mudia enti santi ne ma ye de ko akofa ba bia awofo no ewo no enti ye baba na ba ma no se emum ne ba ni nti obedwane afiso menya wo de ne untutu so no me so nana onu se ma dwie me be ma ne ni nya be je kwa hwe baby a wono oni mo enti ne papa nso eni mo baby a boy ni ten me aka me se papa no ene na yo no charity ni ku no anka bibi na ye nchilo ode ensuro muchi ono a agasi no baba ensuro because kwa fa akwada wa kete so bia akwada wo se ba akwada ni nya 4 months a kwa fa no akete no so agasi ni suma nkwafo so mba fa kwa mba no ku mi se danu nya mi kwa akwada nko ni ho o ye sure mi kwafum anya ne we so na mejina na ne me de a che nti mi ba ye no ana akwada ni se wo so odwara akwada ni bi odi ni kwato aba o hyejade o ye duane no anwu ya ni se plage bi abagina kwala green be ma miensa epiefi no mba valada no so nti be bi o ru aduane no mba gira gate na no se ni o gina gate na no wo kita titi sika na o mo fe ne baafo no o kita why na hu za de no o kita no e de no cheche wu ma wo de se be ba be nana na ba ku bo wuro da edemo no kwa fa koda no ni kwa shiti no akete no so na ba ku nso ba ku ni dia no ogina valada no so na ba ku wuro edemo no kwa tama koda no e de bo ni kon okay enti wo de unim eye yen to ye bo na ye mra so menya ho
na ye medical and logic complain once na ye hu say dey say eh mama brown ba fa kwada no so police for you can report it okay no problem police for no catch me say ma me nja wo nu kwa na kwada no eti yantwen na mani nkoduru sa na fe ye hu say dey ye be ye ne ama na akọ why ai kawakoma eto woyem epa na fe yen ready ebeko enei no Frankis me de bibi amount ya na wahwe de amame na ai mu meyi no na ne ba no kure ha no pacho bra sorry fa de na da wachi ne sorry why bra fa wo de fa ma me fa ketua na ekura no oh in fact tin pacho ya yo ana yenya kwanya eko eye offenso eko sra eye nana afane wa the third enye asemketua na ebia na wunim nana metombo ase de mia me ma me no me de no ato eye afidie yi so aha nana afane wa the third ene me ne eye senior technician ena ya bontoa ewe ye nana no mahema fo ni nyina suntine ye kofi su kro duamu na eye na hu ye kyerese enya asem ketua kura prepare your breakfast ma ye eto ye pono na batampa woto ne bo aseni ye devotion tin anim efotuo pa ne nana afrane wa fenso mahema wode amaye no na me fa kwanya we so ye kwa ye de koto nanim se eye the threshold jumadi aye ema ye ne nana no mahemafo na edi juma no nti ye koto nsa frɛ ye nana ma ampa ne ampa nana jitu mu se oh me badodo na maba beta emechi me de futu esefata bia emahia bia no me de ebema ema enu nti 17th de tie bia no meba oh Frankis we na videos no do so na fa ba ku bito so na me nkonkomo no so tentem enu nti nana ene eye dada osei eni mpanyimfo ye betu mu nyina ye gina eye Adum TV Nhyira FM multimedia na mu nyina ne akase na yedase se ye ba ye no woje ye fel so na oma ye bibidi ye na honhom nso oma ye Nyankopon asem enso ede eka ho ema yakoma eto ye yem na ye obi a chese e fa na asa ebi ana wonim feso hema pacho feso man ni nyina man hema eno no wo satoto atuo nya sem ketua na ye hwe bi na fe yenkwa yenim na ajebo bi anya ba bedru na menko no so se video ni bi aye ready dia na ye betimi dia to so a enye ready so na menko manim a na chese me komanim enti nana afrane wa the third piao nana na etutu tatai no enye asem ketua kura nana edase adope se de usi ayeye no ayeye fe edodo enti se wote wudin frama yimu a na eye hoho a wo ye yen afutu a de ma ye mpa ye pa ma me yabo tonsa ye ma me yabo agu ye so ebre pamu ye de ne be shada ba studio na yaba be di ne ho nkomo yie pa eno ti nana afrane wa the third otutu atuo ena chese odi adencheche ewo honnom no nana piao oba meto na so enti ne chia wawie na mesa eda wase enkomo ya obayi ade babo yen se eba mawunu no eba no ni ba bi na atena mfie du ebe ka kwana na LPM zikwa ha yenye cause ensam wo ho be ma ne say me wansam ka me wankyere mu papa enti ampa waba ababedru bra Facebook Nhyira 104.5 fa YouTube na obehu ye ho Nhyira TV fa TV no to Adum TV na yeni nkomo mame won to say acho you ade woni asi ukokon acho da nti bo me base ne enko da no woni abere papa me ba acho you na so e me so me hu ye pa wo ba ni me ba acho wo ba ni me ba acho asere mame o ba ma ye o te e woni no me ba acho aye hwan ya me ni na neti me ni na neti me se oye hwan ya me ni na neti e dan ba ko
Mama we na wo born kwa do say. Dia dan wo ka ye no wono ani ka kire no na fe mi sa no kwa so. Ampuma. Eno na neti edan ba ku. Na oba bi eni wo no mo ne be mate a. Oba na adwin so be fa na chi. Agye se bia okọ bibim. Na bibi ana me kom so na wonnim adeko ana me kom. Na wonnim adeko ana me afia na me kom. If you say me no tena mfie maku du se na me fa wachi anka manyim kura anka na me mpo nka me no hospital po ye nko ya ko se bia se na nya sai e be che na me ntie e fi me serew me de ma be kan akola no enye wo ba enti ajita enti wa ba apai se oh ampoma what about you ma to agu ampoma ya fine boys o I didn't see is it wo bai ese akoda enye ba ende Mommy. I'm say o kasano. Me last week na mo baby. Okay. The program time for me I say na me nya we and na me kwa na mpesa ka make because na me nya we say bia. BBC koso. Wo ba na rade. Na minimum he. Menen na che say dia wo ka no. Okay. Last week me so make I say woni metena ye. Wanye moda. Me o questions be me bisa no. Bisa me papa me wa. Fa ba no tran na fa ba no ko tran na kwa na. Yan kwanten. I no be catch am say. Wanyem. Abusua bra be bi o mo se sound. No credit. Un kan no credit. No be kai mommy. Mama me aba na de do be rough bia me ken no. Last week ba na me nia bi ti edi na me kan wasem. Empese. Na keka won se. Wo de se ntona na adecha. Cause ha me buy cause o munya ne mada. Nti nya me nwanwa se be tantrum. Oh yeah, we message me da send it. Me so muna no ada. Asem o ka che me nipa no ofre me no. Nipa me ka che se wut me make alert. E wut me ye ani ayi nti no. Nipa no kra na wo me na afre. Me check out nipa ni. Ya ko hospital kwa udi ngu so kra. Nipa de on plan. Wo si enye yen ko hospital. Oh okay. Asana me ka de chere. Mommy pese be mami koma se. What did he say? What did he say? So him say me pekasa. Won pekasa. Won friend post me na for 2 hours kata no pekasa. Pekasa different from so who ni panim say okasa. Nti who ni say me ba no say me. Mama ba fa ne tran ja na. E ba cho nti ba ne tran say. Ha o de say one de say. Kobi. O papa ba nya botre. Me fa hwe en hwe kwa Kobi ani ene ne papa na ni no. E ho na me hwe. Wo de hwade. And now today be tomorrow. Tomorrow will be today. Yanko. Be fachu. Be minute na be 3 months to 4 months. No be kai him say wonyim. Satan no go school. Me nyimu da. Fia mama kasa. Me nyimu da. Me say me nyimu da nti kan say ma nyimu da. Me no try me nyimu da. What they are dey kata joma. Mama kasa. Me be fam joma for ha. Me for 100 times. Me for 100 times. Joma for go for ba. Wan go for ba. Wo ba fa ma. O me chomo. O me be yi. Ma for ha me fa wo papa. Me kasa me count stories. Wo come story. Unti me talk come story. Me me count story. Unti me come story. Jale papa ti me nyimu ya kan go fa wachi. Mama betra. Ye go ka say. Sorry, brother. Mimi story. Tra. Na ugu demo na aye den. Yeah, when ya program. Ani anyum na wo. Oh, what dan nim. Wo me ka wasam. O wa ma wo ka wasam. Mani ka say. They did not kasa. Mimi anya me she. Me mani mbegu ase. Na say nya wo ba. Wo wani mungu ase, abi mani mbegu ase. Me die, mani mungu ase. Jama for say wani mungu ase, me mani mbegu ase. Mimi jama. Jama for na person. Me jama for me. Mami ka sem cho. Me no ti wo ya me wa jama na me. Adwo na wo bo. Me tu tinsa. Me person me yi ntem ko tu tinsa. Me person bia. Me ba mama bra na kasa. Ya wonani ka wonani bo. Bia me ka kire wo no so wan hwe ya. Okay, so we dey kasa na odi na dey kasa. Say me ni wunyim da don't be tan kan ni ma nyim da. Ana ma me kasa. Madina me kasa. Ani za hu ntroye wo dey sa. Ntroye me dey. Ye dina me kasa. Me kasa. Ma me kasa. Me kasa because I want hia. Unim, that day more than said them here go MTN office. Unim course. Me friend say utimi gina ka e gas me klawa. Wanka. Another unim, ne ko fitin kwa mani se bi won. Send them. Send them wa say. Wa hani ma dey na re. Tra no mo. Mama me jama for say o. Ni jama. Ka jama for na ka so ri. Sasen we na ka. Me ba wo 50 million. Jama for ba na so ko ma. Record asema. Jama for ba na record asema. Me ya we. We me no kasa me ya we. Because what the ka chem say. Me no kasa record. Me no kasa ya we. From beginning now, we me no kasa until now. We start recording from sorry, sorry.
because what the some next we na wo man make can because me ba me ba kasa wo ko na me twa me twa na wo ni ma na wo ko tie de champagne be sa nanga kasa na ori a oba me ne tena no 3 months to 4 months no be kai me so wonyem na sisi na wo hu so wonyem on be kai me so wonyem ana misa na me man ko ta crate ana o check here no say yin say honum but say ne papa me hu ye ana no ne say ne papa say you say o papa hu a e be say be school ko ina no o ma jun scale from me man dey enkoyi ana me say misuro no say ne maame o go su say form to say form one form to onye ma ne maame ye dey eyi ma no enti okunkun ne maame fa so ye enti o fence ono abetimi ade aye ti me man scan go to do ana me scan ade e de ma no ana me scan ma no ana o ye enti within be from 3 days are you going of fam say e can so ayi producer say my lady nemra oba no man te hwe a ye wi ani aye LPMs ni apon bi no mo de manemra don't worry, what am I name that 2:30 ni boa mapon. But trust. Papa Kasa. I know say I first say it be 3 days time of friend say I can so why you na me say no ba me no man iska e call to mojadu na ade oh I can say kedi asema me kedi asema me ka me mi tanto no call to mojadu ene no anu nkwadanti adwuma na mo kedi no essay ana me ba yi e fence me ba apeja akonfono ni na me kirem o kan san simi na me kirem ha me say ni na me kirem ha mami oba apeja me ni na na ho ni wadi biase me ni na ho no mo e ho so the same to ka so yim ti give back ne kwa so e do store ne ho me ni na ko ho no mo ana o say ontimi ade emfa ai ontimi fa aduma nte bayi me mini na ko huma bi one kwaji efie duro ebido ma no ono sai one to no me ono sai say me mo huma me mo bi fanse be 1 to 2 months mo so no you don't know say nya no credit ane na azan bi na ode ye me say nya no credit ane azan na ode ye me mami kasa testa on ko testa emete me ko testa wo mi to me bra pa woda me se me no ta me bra pa woda afia enyu adwin say enyu so do bi mani maso na wo na wo gu woni maso to na ma fu wacha wo ya ma fu wacha wo ye de na afia de nta wo ye de kasa pra ande wo ye de na fa na ma fu wacha ni say ha me kete I don't know. We are going to go find out. We are going to go find minimum pa. Minimum pa. Minimum na okro ba ko. Minimum pa do. Minimum pa na okro ba ko. Ni pa na oja obo ni din asem no. Okro mo ko bisa. Ko fa yere mo ko a. Mi ba bo di. Me ba na bio. Wo an ka pese mi ni din tita na. Madam, me ma fa na ka chen se. On ko me center. On ko me center on ko announcement. I was so say. Enyam na ko ba apa me yere. Na mo ye ono. Ama fa ka no kro mo say. Me ma ko for ba na ma pa me yere. Mi ho ayo ono. E ko ra place di. E na again na dey. Efrim nche. Why yere? E o ma. Onya kro. Why hunti na mi free? Me tia ka so be chema. Woni me afegu so me ngwache me ka cheta papa mi tutu so. Na mami ka se me si asem so. Mami ka se me si asem. Why hunti? Mami ka se me si asem so. Ene na me ka kiro. O guja ka mi se o ka mi se yi. If you go ni man so be kume. Yes ah. Ene man be oka. Ene me kume. Na you say word na here. Ade na we here. You say word na here. Mi bra Mami ka se kiro. Nyame ya di am so na system na ka da fitia. E be di anu kika bo. I am boxing wa how. That's why I want you out. Ya di I can say. Na ma fo bi ye bi no me ye bi wa how. Me pesa ye me ne tell be bo na me cha antro na no wo be ka mo say ya wo ye no wo so wa ma ne ka say ene wo wa sam ne ba le en so no di tu mami wo ka wi a de on ye no wo wo no wa ka na wo ma ne nkasa de a are ya ni mre na ye adwuma wa o de wi ase amema nyina ne mada dia mehu na edi ho adanse dia mehu ende edi ho adanse enti akas me no net na wa ani no wati mu area wa madam o ti kromu ano wo a papa mu na o ka che papa mu se me ko no mo ya me minim da me ko o papa ho na o ka kasi me no papa mu na anim se why me bone na papa bi se sa o kunu ane ne te de ye se why ne bone o se akra ne nye ampoma ba enti wana me so me se mi ti sa we dwama for sa madam behwe this sister
ne sister we di na chi ene dia odi we achi me head ade no yenya no amanku afibu so me nwotwe me tena ho me wu me be mami ka say this one mami ka say ya de no me no tell me unti me wu kwa mama mo de na we ndem wo afibu so me nwotwe me ja ho ko bo mama na say blood ot me o ma unti me ni me wu enti maba ena mo flo mbo sa wo jitu mu ho say akwa ni nya oba wi o sa da ni wa no jitu mu akwa na papa ka cho ka ti ko flo busu akwa na mo wan ka so apano yes fence say sa adwi we enye adwuma ni badi an bre correct na we awu ka san the same na wu so nya get wu ja no no ja kan say me papa di na wo ye ka papa anka papa onim yansa me fro ba di say me ba ha me ba di say o papa o timi ko afrem papa so timi afro bi kra bi san say sen na ti da e ko da mama ni papa ka ko bo mama na me ko bo mama ni asema na aka no enti du asa enti me na ka mi du chwa na mo efo kansa mba mo buka mra me ko mo ba e beto akra ni di no le ni si mo wi a producer wi a no afro mommy mpacho o se mo frem ba me pese me kasa wo ko na asema no se me ma mo nkasa ti mo wi a na maka che me na ye pon why maninya butere na me nkasa because en choda mo cha fe wuti ni kwa ga jam me try me bra pa wo mami nkasa me no tana kan mo kasa blim ba 13 years na ko na prince oni da be mo bo asa so na ko kunai se ni wa kasa obekun dada ko na ko kunu why ade so le ko na ko na asem fa na asem ko why ade ya ko hospital na nye ga to de ko ma da na odi cha pa na kan ja wa kan we kan to me madam fo raba min suro wo what you ebuo ni die na me wo ma nipa bia oba ha min suro mfere one bit kwa de we na me tanye mabufu kwa ma me futu na ka chama o me ko wasa me ya me ka chama o ma me ma ne ntasa ensam fu na wo die ni adai o twa asem ato me so me so be twa asem ato me ba kan me no na twa me ma no ma fa wachi de na me say de wo ka no de na me ya do o kayina no say wo ma ne nkasa dia de ba ma ka bia ye no kre mami o te ase se wo ma ba ma ne nkasa adai adai aya me ya tete be ma ka tete kwa anya ne ba utimi pa me chawe mi enye be ya fa ni sa o sa be jacket woni ma nyin mi me yegu de ntina wo sa utimi twa san to de me so emi nya hwe ya fa ni sa na akola ba ko me hwe no ye ya e be si ni pa nyina ma empa bi nkan wo jacket tete mi hwe chakure ko se ye tapa na me se me ka tro na ye nya physical die na shakwada wei ni kokko no nko abat na nim na no ta ye ye ne na ni ukuni na ni so de ni si nyam nyina akwada yi wo se ukunu no me ka no kwa kire wo and wo so abia wo ye e ye fu patre se wo konye me ya wo ba ye no ni nyina na ne be ma ne da wo tie ka se ne kwete ayi dai mami maduma nyina sai me ba mami nchira ma dwenchira no waduma nyina sai wo wai me di akoto waduma galam se na me nunya na nwa ye yo galam se na me nunya na nwa ye ye wo wai madam ante me say some food that would and I intentionally kept quiet me say na me ye ko mhwe wudi ara ye ma fom de ma fom dia wo ye no Ghana hanu say it's an abomination what e yin kurasesem na wo ye no eti ja dia wo tie ye no na time I don't be afraid be abu afo wa ba say ntro no twa mani kana say ye wo bi mama ah kind dey ye tro then we fish it out no man na no so na ukra no o man na no so na ukra no we na so ne enfiedu no how dare you come on so na so dey kom na mitie no ayin bakasa madam can say asma make na no o ma make as na we yi no me twani na so dey besi wie ne so ti be fan say ye ba 2024 yi mu ni na na ho no mo 2022 no ana ye ho no mo na wo yi ase kasa bisi entam kakra ana kodu papa mo ti me kura na mo aguna so aduru nti me fan say nti bla na me no na be ka chem say woni ma bi wo pom ti no wo cancel dodo aside na man no e wo cars be na de dijan so me so badwuma e basa car me kan de adwuma so adu ha no ayayi nti say oni man ne nkasa na me nkopɛ ne kan bi nya adwuma na oni man ne kasa man ne se me bla na me ko ti me ko na wo yes obeko na me so nka ma me de me nko ana we ya yudi machi ana ye koy kodu ono madam a week papa ne se woni mi 20 fa kan ma me ya de emfa 19 no aso stadium kakra nti me de ba be si ekwan ada oba ya obedu promo ono time we started nipa na o se kan se le ba ne akra no one be twem plan me ka de bezi so o free ono mo me ne kodu ono week kan se na mi nya started 20 man ne ma me adwuma bi wo man ka me yo se blocks a me yes be twa na identity me guso mi twa blog na man ne frame se wo tu kwan na kan se wo ko be di be 3 days nti mingi ska we oba kan munta na
me di bia de amana to duane kwansi no ba no so frem so no so ye den e tu kwan me me pentro wokọ mami kasa mami kasa hwe aka eyo no omu ono no so frem say na danfo bi wo Accra e fa Nancy enti wo de wo kwa kwasra na danfo so aba ha ya de a omra mesa no hu na che nam say na wontwe mami ma na wo lo fe wo se an wa sani miskante me ko ana ofo kan te aka misa frɛ no me frɛ na wo he was mitika me ko wo kwa yose me ko ma mikrom ko papa krom ana ka che phone no sa bre no na wo ne papa na me wo ho na me makɔ hɔ no just 1 week a me kwa me na me ni panika sa kwa minim ne da na me ko na odi machi kwa wo ne papa no ko tena hɔ no ko fense akodi baby 3 to 4 days ansa wo ba oba nya me mikrom me fa ne kwense me bo no oba me bo no ana no ka che papa ne sɛ me mento krobo no ka che papa ne sɛ me ma twese kan e de asini so se on ka se o permit me meku no ana oya yi woni papa ko kodi ana me firi ono ti me firi ho ana me ka chen se saa de we oni me aba be na ha ne de me no ntima de atete because e we nya first time ana wa fa machi bebre ni nam de achew saa se ma mo da me fra na bo na ma amane ni ma me ka chen se e ampuma me bo na ma amane ni ma me se ampuma wona me ya wo we na mu ana on ya de wonka wona me ya we mu na na dey wonka mene oba no mene timi ni nyae me penasem entimi wonti o ye made na se bia ye ya ye ni na me ba ye de me ba gba mane ti mene ni kasa no o ye ya na se me twa so enti o ye we na o sa ba ye no me wonu ma me ba na mo sata na ma ba bo ase enti me ba bo ase no na wonka me ho me nko na ba enti wonu ma na o frame say obeba am so ba ye so ba bo ase na unexpected na me enti oba bo ase no that day na first no kan we site am ye adwuma ana me kan so won twa mo station o that day obedu station ade chenye driver ni a so obetra station no bon komana ne number on the phone so ne chat eh bi ka bibia ma me lay o be kan me rafi me body di ka so rafi enti anu ni ya yan ka chen se chat ben Pasho chat oya no diba na store number no WhatsApp ya I can say oyo I can say odio ko bi san say na wonte say obedu hu nipa no but if from then na no oya no de ti me na direct number no nti daba no daba me fa na ekwaduma ekobi o am na fa oyan panika na ekwaduma me fa daba no dropping a me ne workers ne ye ko nti me yi na daba no bebu san say ukunu ni na o san so so empo dem madamfo ana musa so wunim daba na ba no dem me di kan hu na yi no na musa so na no say ana na wo ba na o ye no no ho ana o den better na station ho no na mso okay me ba wait tobo dia me pesa me bisa me say braba no ba yi be bo wa ma ne se onyem fanse me yayi me no ye ko hospital family we no so na yayi enti ko hospital no that day me ko no kan say before the sample me ba no Yamanindi from first minutes to at least 45 minutes. Okay. If we are not so corner, can't holding. You could do a Canadian Koya, almost 1 hour 30 minutes. Or no, they'll take sample from Poya, you know, or Gino side with it. Oh, what say? Me, Mammy Casa, do I make us? Mammy Casa, Manusi. What is wrong with you? Mammy Casa, Manusi. Mammy Casa, Manusi. Enti oya ina oje na mbom ye nsa dia anke ye nkore samla we na no de dendi ho no msa se wonye emi mami kasa na no de dendi ho no msa me metimi akunipa na wudi me ka che ne se o hwe na se we na ye dia anke san kwa hospital anke san kwa me go fofa we ni fo from family because 4 days ansa ye dia ba nti o ma ye nkonti edu a ma sa dia ba ana we ni se wonye ma oye wo mu ye we ni a wo de results ne ba ye no ana o ka say problem say na dey e wo ho problem na won say me hu so na dey e wo form enti no no spend count into adro say na won adro no meto I can say o say I fancy first I menum for 3 months te menum 3 months na say bia me ba na say bia e bia say omunya na number of ina me pena obesa ma to also for another 3 months enti awon o kan ye no sa 3 months ne ayo kan na sa kwa 6 months no was e kwan wa wontimi e mami kasa mami kasa me pele na ye wo enti o timi gbo joma so because you very wicked we member what what is that now my joma me bo joma go for ba chance wo no mo na na o ye no me ka bi so hospital ne ba me ona cha mo ona cha kan no me no net ona cha me kwa ana se me no net me go to gegu for me wo
bi so na me hu so ko na da mu bada e fa say o se me ba ko for ba me pesa me sa me ba o ade pa na di hatred abeto wo ne be mentem Bema woni na 10 years me ba to bo me ba woni na 10 years simple say akoda no enye ne ba e da woni ne ka no nte ne ho ase a e de ne de hatred na de time na de ka no kura ne keke me de me ka no keke asma me ka to ko ho hospital doctor ne ka to say we na me ka say mani wo so wonye edu de mommy afia anu ade en kofio anu ade eduwo nanam anu ade eduwo nanam anu ade be ba no me nya na ko report ba me no kasi asemsi ya na o ma me no abugu akura na mu dia no odi si me ba ho no more than say the wiase no e mo dia kasi asemsi ya de da no odi a esem mfa kwam kwa na mo ka e di na me kasa enti oko doctors fear wu wie ne ma wadru anu wa start teach you ma nje duro enti me kwaje me ma wa nye duro aso hospital duro no be che enti me ba no ana me frɛ me bla na so duro mami kasa enti me frɛ me bla na so duro no ma so bla kwaku ade se ni se na dai e ko so enti me kan no say me kan no so ampon se we dey enya yi bia na e fence madam for akokura si ya no no kra no man bi na ebo an enti no ma me hwɛ sa man enti one of us from say man no fra musu man na wu enti na de ba bi no enti bai wo hu sister du ase ya wa mu no ko gie me ko gie adu no me ko e man ka chem say adu no me de ko no say me ye adu no from first 3 weeks to 1 month na de say me tumi ye adu no perfectly dia bibia be dey e be fine and no bomb count dey treat so ana ode obompa ye gusu no de do ma me bae me bedu fie me sa fa no ane chechem de wi me na yi na ntani ta bia me yi bia ene mo bia me mkrani mintim mo no di bone da ene do bi wa me da be so kwade a de di gukokom de me da be so no koto okuna beto no aya ma me dia me ya ma meta fo me no na de na oye bibia kama de ma me 3 months ne so yi 3 months da bia 3 months oboga from 3 weeks 1 month go in there bibia betimi happen enti 1 month 1 week ana obeka kire me say dia no ho ye ne de wo hu bibi enti obe wo ye aduro ni nyina na wo fa no sa na wo fa no na me ne hia enti emu no obeka me say fa say wo hu no hu yi na dia no ho ye ne de obe wo show say bia bitwa bibi na me so enti me man ko check ana me so onya abotre na ye hwe week 2 weeks bia de enka ho ansa ti say 2 weeks na mo de hwe nyina wo fa no woni me ba o e free bra no mpesa me hwade e free bra obebo ma ne se ne ho ye ne basabasa no e de ko si so ko check e woni hwa woni ne dan predo do say ana pa so de mintimi enya but me na woni ne da de bia sana da no kai wo say o sansa no opa bench woni de bia no no da like who you be a wo sex mpoma anya bro Did you walk out of last episode? I don't know. The Sunday and the first by the say, Sunday at least once a week being a week twice. And I say, oh, week the first year move, you know, be a day. 2 and a 3 day, about 2-3 times a day in a week. And okay. It's a man ko checking who so when him. Me man ko checking who's on men or not me kwa na nifi me ko buy no ani je bia na me bedru baby me ko check buy no ni ko check buy me go be kire me so wonyim. How were you feeling? Say na I was so happy. Ni mani ajepa no anka san so because ani je meto no ofia na ni aje ne de me so me de ni je ni hia no ni ajepa na ono bi se beka from day one ya ba we nyim yo more than say me ye MP o say me ye you because mama abai we hwan kire no da we no tiana wo se me kwase ya bia nka nche wo se me wunyi ma me akra we you nyina ba bia akra we you betu aka na me fia you nyina ba bia betu aka na ma no amelina ha na me to akra we atade sa me fi boss amelina ha na me to atade na me to akra atade okumasi ya na me to akra atade because me yes inti 9 months ni nyina na wo ne ne tie wan me ne ne tie wanka omo so da mommy omo so da me ne ne tie akayango pokra into America me case me ngu nanim aso awo dia si ene dia menim ena meka me make bia nya no kre aso me ka bia nya no kre enti owo ye no ya mra medru ba bia wa na wo toto ne ho ne ma nyina ma no me say from even ne wa akwa 1 year ba ne Thanksgiving service e che obi wedding we oto ne Thanksgiving service e che obi wedding I'm telling you le kan se koda nya me ase e che obi ayefro enti owo ye no ada owo ye no na we ko hospital ho owo ye no ampa asem ne ko ko si akiri owo ye no okodi mfa se o ye so akoko won ma me ho no ana fi buase so ko no
mu akra kedi ekwan no so nye nti 7 months time na me man yede ekoye so the 2 months na bedentem so de bia eben a enha no na me man koye nti okodu ono mo 8 months 9th month na ana ofrem sample masma bo no mbisan sa dia o se ne ma me ne papa yalo mudi ni ko ba bi na fence nipa na mudi ko no na friend papa se ne ba bi nyim na yabonu dua mbisan se yabonu dua na o de ho ne ba be bo dua o se na me so ma yabonu dua bi na da de amsa asembi ne ofa ti woni egu de me se owo ye no ko ho me ko ho me na me ko yi ni pie ye utu asai na odi yi no me ko no mu chema asa fi am asa se ne yekoto omu koto apetition omu giska mo se ne sire se na omu de koto to no ma no ba na o me ni yi ni fi edem ba bonten tim ko yi ni pie na amsa me sa ba e ti ko odi onim se o yira wo na akọ fa me se me ra na me ko yi ni pie na mba e na me kan sa na papa mo ekwakotu ne din de na mo adwuma menti nya kwan ko bi me papa mu na afri aka se ne odi bi ase aye no kra se waka che obey se o man 50 million no fa akoda we ma o mami me pa show se enkomo de oni obi di nkomo a adwe woni pantumi nya papa ntino on record asem ni nyina baby e bedu abeya yi no ana be record asem we ache ba me ka na me ya we se me ni di nkomo bi record because waka che me pen waka che me pen se me ni di nkomo bi record me se waka pen momi ayen ko dia tun sa akoda nya oba wo mami 20 akwande me ngi tin se be DNA ye DNA na akwanya me ba me ka ma bo no ma je me ka na se wa boka be se e ho na me hwe me boka na ye se because e ho na me se me de be se e ka de me ntimi calculation wa no but metimi aka chom se e ka sei skase na meje o mo enti aha no de me nam se wo je sai na me mia wo ma ne ntumi me je 250,000 so I ready so be to am there 250,000 Ghana cedis Mame, what's a bear man was here for day and a banner what they say? Or the Kwabena Prince. Kwabena Prince. None was it Kwabena Prince and the nim say. Was so an initial and when him da say, one crowd and a cressa. Or bois. Gain a man boy. Then terms of one say, Kwabena Prince and only sister. Kwabena Prince look a can baby say, me map hamu me yere. And now more I can come say, and I'm on some map mere, no be fable manity. Me company sister number of Kumasian and Freno. Now Bonamani. This is Tani catch me say, when me didn't come over because me start here me ball. We need or status will do in that time we need Bushen or per se, new. To do anything be cancel sister. I can send me dear man can say, made in a million. Me cannot say about Bushenino. About no per se, million or cancel me break. I know a call my from can say. Who himself Kwabena Prince and obey wo who ni ya akro obe ka chimsa akro kan sa akro nyame ba no echi ana de amama hu nan se anso ye number bi ai baby ayekoya adwuma no o kram so ko fa no ma ho no wo koya wo ba no na mo abontinti me mbelu dem no wo ye ko ohumi ano ka te ko no enti me meje phone free nipa no ka chere ne se efi no ko ma no free nipa bi na me na o 130 years by wo say we be ma na sisu no person yini cha obi yere obi ade obi na nti twitwa o yifu abra mu be nyina che enti se sa de we utimi yifu na abra mu na se be onim se de again wo kunu e ma ne friend bi ana oye na number last number 20 adani ya mini sister kasa ni sister kayem se ono no oni ni nua be kasa no ni mai ba ko na egu we ani mase tina me sere no bi na sa de na wo kra no we me kwa be sa de afro ba na de abuna mane enti kwansi na ono no frɛ me ni sister kayem so the number 20 be frɛ me wan fa no wan frɛ o de 01 bi na frɛ enti adani ya mo first call ni di kan ba mo no ni pan ka se o se me ma threat no ana me bi sa ana me sa frɛ no back because me say we sa na mo no de frɛ me no ana me frɛ back me bi sa ne se da be na me hia wo da me ma fra threat o na wonim say Kwabena Prince na frɛ o frɛ obonidin o frɛ me yi me kwana na bontem be fi no frɛ me o frɛ masa good morning na me say good morning me pa chu prince ni am say prince be and was say ona na nua prince wonim say asem no awoka no untimi nyi Kwabena Prince in frame this oba so ya we because say ebia kwadu abema ya boy nyina no ama wanya adwense so bi ana still a wugina de wugina say akoda ya okura we enya mpoma ba me ba cho ne ba eni na tena fie bebre fa no to nchen anka me nyane mfiri me niama ho e me start abrabo foforo anka me na da to te dan enti akoda na ya mpoma ba ana enya ne ba o say ye DNA no na enya ne ba wa ba ho ka 250,000 ubetua DNA ne ka no so nye ne ka eye wo ka
ubetua and at the same time I say kwabena prince ba na fa omumienu nyina sample no na ye amono na kwabena prince ba 250,000 kusu meji ama bema no mom me ba cho me kasaka ai mama tobo na mema no so mo amope na abanisa If the police, I'll win this case. Me too, medo. Debbie, sika no se obeje, sika obeje wono no. For being so wicked, so no binyem. Now de ne betina na fei sempo ne kaye. And was so obeje, obema 50 million, 5,000 kwa no agi akwada na se expose aba. Wa ma na wo so ayen kwase adwuma. Enti obeje 250,000. So se akwada na nye ne badia. O se ne say I'm breaking it down. 2.5 billion. Okay. And there, one, yeah, sir. Says, can only do my interest. To the any interest in an album, Mamma. Monfa, mamma, and I'm saying, Media, Media. Ain't me too. Make sure some phone so on the why area or buy na me expect you say or buy over casampuma dear Mebecca and no assembly say until with them Mr. Fatcha me what's it 250 what's it the saying and I mean corner time what did they say Emilia what's it 250 Me too. What to cut na obi mu where there. Dabi say what the America say what the we the buy no. Echino oda no ma bi dia mu say akwan nya me ba no. No say me so bitu na mo. Na me ma kwant me so me results. When you ate what? Akra we and there we to am. Kai. We say we yi. Akwan is smart. Maybe. Hospital need na me pese mebo. Abstinence period 4 days. Sample time na 10:05 a.m. Omoje no 10:39. Na chese we dey anche said dey ba ko ne che ye. Volume 4.3 ml, pH 8.0. Color gray. Dr. Dawood, doctors na mo eche mpacho mun kinkan ne ko. Opacity opaque. Liquefaction. That's a complete liquefaction within an hour. Viscosity a medium. Viability 90% viable. Motility a 10% non-viable. 85% show active and progressive motility. 15% show non-progressive motility. Epithelial cells here 2. Oh, sperm count no 18.2 million. Mr. Way Mamuncham project mama na me hwade. Ani akra na ye be man ba. I tell you. Man say bi anyin sani baby no kokoye. Mommy, we want to be chere wo. Am I ready for the end? Me ready. I nya ya boy ehun ti na e banka me be. What ya farm no project. I dey bia be sia, mommy, me hu ni say abawe enoma wo ye ya me pese otwe no fu yam komra na me wo da bani a wo ye car engine within 1 month 2 weeks wo ye car engine 2 or 3 times that because of no me no me me jump catch wo ya kwa wo fra me catch wo fra me pam to say wo sere me so ma we na aba na I can say me no man enko yi na de na wo fra pam to wo fra pam to pia me fo ma ko na ira o fo highlight me me fo ma ko na ira o de go recording now wo da fra catch me say wo fra pam to say akura we no apani ni papa wo fra gam say akura we ni papa du mo na ira mami we odi abenya ye if I be toilet ama me say me dey I make say the bana me buy no yes say bia me buy you so me mra ye die ni e ma ba say ye die ni na onye me ban ma me be odey Ampuma so yeah hey what me bought some mama on here only dear Ampuma yeah Ampuma the results na bo yeah
ye abusua me yapo ye mayira ye twa ho na ye nyenka so kakra ye koba dia ka nyina no ye de beso so ma ye twa ye ho abasese a Come on! Nhyira 104.5 and more. Abuso ya tonde ade aka no na ye tie film tentem ede ama so insecticide spray ene mosquito ko eno ana Ghana hani wiase afanemu ye nyina ya dia so mo akere se ye de bi gugugugu ye dan mu na ye suso bi si ye dan mu ho ekume tontom prekumo awa ya ade dan mu afan so nkonsuo ene interfere nyina no ebekuma fi ho dia ma eno nti wadaroma ebuso odwama so ya to apete ma wonsa enka wo de ne bo onye den Samara Company Limited ni kofa baya wonom ede so insecticide spray Abrayan FDA for Ajatum the Sanity said the Bay and Tuntum ni Mwana can you be them one term day Sasso insecticide spray and the mosquito corner also on Sakabijana Bay na Efred Jediana 0246864798 and I say 0501 454 462 Crom was my year what I walk from was here and an important one now do was so affirm say Niji samupa ya koso akromo say ya ebesi enya sam ketwa NSA on the 17th April wadaroma Coral Paint officially will be a distributor for Frano ya ne Mac Attacks Enterprise and na ebedi djuma ewo kromwasi kromo and on the san who say shop no be hwe kira kwan ewo kwakusa ya ye ben kromwasi DAJH school kwakusa ya ye ben kromwasi DAJH school eho and na 17th April ya kwa akobie distributor shop baako ano ewo wa Mr. Wada dani dru onu ma obia fa nani ene ni nipadua na so nyina mehwebi na kire se eho no na wo ba ebe kire se dan na wo si na eho paint nie eho color nie wonya ne ba bia je se coral paint yenko aye die mu a eno ntibesra wo ye bia no wie na wo banya se wo ba ne sa kwa ade achi abra ade achi bire mu abra fra obi no obi so fra obi ye nyina ye nhwe mu ewo kromo ase kwa kusa ya ye ben kromo ase DAJH school na ye nyina da na coral paint na ye bia no no ye nyina ye ntiminsa enkeke ka ye de motor insurance no na make a choice say fa o kan ko hola insurance aso ye na ye insurance ujumedi enfama new customer obeba no ye ma free full voucher one sign up every no na kire say ye feel tank ma na insurance cover hola the for cover o na wonam kwane so de wo kire say de wo ti kwanu ansa wo koyo eno ne sanu asasha ne so ama me say wo ye existing customer na say wo no ujumedi no ne adi ache na mo insurance na wo wadaro ma wo te ho tende bra na be renew na 24/7 free roadside assistance no ye ntimi ema obia wonka kwa mu da bia wada sabre de eye number no a ena me de to dwa eye 0800444999 furniture mo Holland office bia wonim ye sha se eni dwuma anya sadia free broker na ni ye sha se nkasa mens like you medofo esan se Holland insurance there we've got you covered emo papa there wo dia no wedi ni ye ni nyina so ni easy right ye mo ye nyina ya dia so mo ate se tentre ha e wo man ni nyina ja de honom wada roma plain rice jollof fried rice no ni nyina be ko ye na ko span wedi die bi nwa. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. This
the baby aqua. Beat him no sunny get our bamboo. Susawe is wanting this show. And sway no so buffa baby. My phone is your flu. In fact, the whole we are singing a man in And yes, I'm getting my fairy. We are singing now a man in Maguias. A fairy pa. And the minimum the big mama Becanwa. Obeka because a man in Maguias. Obeka Bibiade. Not minimum the Pamogana. Sabu, Ubia Wawo, one in the irritated baby. I walk, I want a ma. Now, when you're brandy, or say, a colana bad into a pressure will be wedding in a whole quite a cool man. That's a say, boy, not but the home than so, or Behaneba. Na dia na pushi wunti attention ya akola no me pese me de ne kofua we so dia na pushi no on say Nyankopon begu adu man say ase ya o Nyankopon begu anu on say boy ne boy no ne o kan say odi akola no man din ma bebo obi din ha ma bebo yes ya research ya brotherhood ya nyakwase ya o me say brotherhood na say meeting na ya na no de spell count near 8. Me person may search. I am telling you. Google say. Naima. Bueno. Oban ye ni di nkomo. Brotherhood. Ye secretary. Eni ni di nkomo kire ni so onto ne bo ase. Na again ye so bebo no kwa ma na ngbo no. Onka na asem. On nsem oyigu ho. Again na ntumi anyim ba akokora. Oye na de so be kanta. Ba kanta nso a. E ma kuta ayi sharp mouth. Ye wo babies with sharp teeth, but your ladies with sharp mouth. Oh, sharp mouth no so say nya ha ye fia no wasi so Bible say oba de anu afrefe so tro anu den de afrefe so tro na tia so aba ye siso a on say your physical deliverance and spiritual deliverance in there. Come on out na pie but physical na oye no ha okay no deliver no one not it. Ayo di. Yes, ba na dia kana one. Ayo kana. Abusi a syntax tank and I made told ya ma wori ya unya bisifia. Ebeboa wo eyie pa ne ho odene eye kama. Ya eye strong tough. Ashan so de da ho no eye achechede me pa chow. Wo to size be na wo pe. Kala ben ne wo hia bia no ye de be ma ama bibia so etimi akoyie pa de amount. Ya online shop wa eno no eye syntaxgh.com. Ya number ne 0244 335-168 na woni yentwetwe komo agent ne doso enu tibrabeji bi na fe wuso fa kwasiesie fie wafra kwantuo mu ababedru eye kumasi abonte so na pa ba bia da adwodwo ho no eye jamfu wa court and was semfrau na bra beda sika fie bi obemu feel very luxurious feel accommodation security internet a spacious car park and na environment and so a very serene me pa chawada udu jamfu akoto ye wo da by new site e ho na ye wo bomode a na bra na won so be pe baabi eda na eja won so efa jojo ho efa ma me pa ye jamfu akot na eto nsa e dia frewi enso pa wo benya anom na eja won so no
what they show how far pa no ensuo kroje no fresh drop still natural mineral water ensuo ye kama pa ya e produce ye under hygienic conditions a kire say enye asem ketu akora bomode ya say wonso edwabo bi a se ubetimi enye bi na wonso de asom hoho kwade ekosuku ama wonum binom 500 ml ye 20 liter jar no na face sachet once no so ye woni nyina ebi ewo honom bomode ya na wonso eje wo de upedudu atu ananche mu fufuro bi a frey ewo 0552 250290 0552 250290 na woni yen entwetwe enkomo na ebasa wonso ubetime nya bibia na wannom edupa enu nyina free rapid improvement pharmaceutical was the defender of spectrum and edupa wonya be ma wabofra no a ewa ananso se papu na ache no a wobobo bia kama bosa mama ejina ne buo no nyina no afri ho abofra wonya nya mfiensia no ya memma no bi ennom sanso na absorb albendazole tablet ai eno nso eye one stop the way matches anu den wutimi ne di we bi kakra bi anu abra wadro eno no pebi na bobo pharmacy shop bia mu no ubenya bi ya kira kwan de ye wo eye enkran Spinters Road ye be Royal House Chapel eho ena wo be hu yen na woni yen atwetwe enkommo ena me tea ene me makeup ni nyina beautifully done by Beautylicious by Jess tautology no maye no enti Beautylicious se men kan cho say salon services ni nyina woye makeup woye nail acrylic fixing no woye wig installation bibia woye besiesie ho am your best ma kama na wonso for all locations no wonso wetimi aye photoshoot na akwa ya bra obesiesie hu eya front so obeye o makeup no fine ni utini nyina wo SG Mortgage 2 udu Old Maxima Hotel so opposite wa branch baako ewo ho the number ni 0508 148378 0508 148378 na ene no entwetwe nkomo na nimu tepa enu ntwehwe na kira kwai na fe wo mu a kama ye wramu ni akokitima eye herbal center na enwene pa ahemfie de sisim mesra wa weekend bob ahwene ne bi na mema no fa mo marakas ye ko weekend what you say emfa kwatere kwatu mpatan koda ho ahwene papa ahemfie top high kuma se eye manye ajo beat or deliver nationwide number ni 0244 828802 na wone no entwetwe enkomo kama epa betano wasese eye bet pa dia de ye betano na wo hia no mesra wada eye bet bia se unim se Ghana Black Stars ana ze ekwe World Cup European matches no any ade ni nyina no wo dia eno se Champions League no me so say European matches we nyina ni we woni mbo hu asesa Champions League no na chere say ye kwa semi finals no echi wo betimi abomode no wa bet na o register na chese utimi di husham yi a welcome bonus nko utimi nya akosi 2000 Ghana cedis o first deposit no a betano wasi wo ka betano a wasi make we bet we nyina no the Gaming Commission of Ghana na wonum regulate ya chese kama enti bomode na wonso efa husham kitima mo kwaba yes mama na apom to say mbachara na dom fire nantie kamera ni na yenko medase kitima herbal center asoye na edemu koi kofa baya odano doctor yaw entry o say ye wo bua kwa sepase gawo ebua kwa sepase gawo fa number na we screen so bia wo fra oni doctor beje o so na woni watwetwe nkomo say ye takra de na wo say ye bogo so takwane ne mpatamu na wo say ye akra kuma senso wo de fra number na egu screen so no wo fra ye beje wo so ne enu watwetwe nkomo kitima heba center obi su tie radio ntije se ebobo ma no se wo tiri mu nko ade ai wo fra kuma se so person ne doctor ankasa bobo nko atwetwe nkomo na wotimi kan wo hawo na doctor etie wo hawo no na ma wo edra 0246 91 47 17 0246 91 47 17 actually number we na wo fra basic doctor so ankasa na one na di nkomo nti ba bia wo bia no ye de brono krona wo ne number ne so ebema Kitima Herbal Center Doctor Yawenchi Oyakofa by say me kan cha watiefo no ohwefo say wakofa powder won so a A2 infection mo wanase eya na yeka kitima dodo na nim say doctor we de infection titiw na edro ni sada bi nya infection ko a
emom no infection na wo ya ade won wo pede wa specialize won ho a infection me kire na mu yare say ye obema ho na nso agu say ye oba ojonso na ojonso na kire sa akeka wo ne be ma hia na ehun nso ne nyina site ne ba infection mo no ena edi sanya no Kitima Herbal Center pe na wo kwa wode na adwo nwaso ne bi kan wa ohun ebetimi ato me pa cho yen sha de nyina yeso na ejari nso obi ha nso na nyina nso na ya na ejari titiri na yen kra ya na efri nkra se nso na ejari mu nketo obi wo ma yen fa ya ni hu owura mu na se owura ya system ni ma omuja infection mo no dodo na wo na nso ya na yen kra nti ye hu ye benye no na nsu anso no e ba ye so ya ma titiri ya na o de ebi ha you can monthly discharge no make our menses no etimi chakra infection but now so so we lucky na say ntwa na nyankopon ye wadom na eba na obi wo ha no wawo na ne ba ni ye ne ya ne ba no da form sa wontimi sorry yes we dey oye nsuo ba me pa cho da bi nyankopon ka say obema oba bi aba no wan ka say wo ma obi nsuo ba no ama obi eba kama infection hu sunsanso na etimi result to say obewo akra na oda ho na nani bibio zakari dem me baby and that kind of sickness na ya na result wo ye kra na say ya awu mu no say anya wo awu mu so bi also be hu na ne skin no arro ono aye nhwe so hyengo ni so ono so obi fa acid engo ni so infection one result in the symptoms in enunu bia into doctor ya wanchi me chere Kitima Herbal Center so ye pep and I will ban na onsa kan ye powder one so bia e betimi atu infection wa bia wa system e wo nipadua ni mu nyina efriwo bema enso agu bema no afon wa ye ketekete akwa akohye mesrew epie ban na adai na asa akwa akohye wo bere ore oba akwa akosi fie ama wo yonku aba betu utu ama wa na mesrew da bi enye koto boto da bi enye sa so enye de koto boto be enye koto woni koto boto da bi ale wo kan wo se koto boto enye koto boto ye enko ware oba metina fie ma wo yonku be ma emba emeye wajuma ma Kitima Herbal Center pe na so na wo kwa be ma wutuo na wato abetwene dem no wa wo betimi ato bullet ama na so abapa de ama oba na ye ma titu tembia meka ma no because na ukwa ware na sa ewo ma ya obi e hwe oba ni se da be na obewo ebi so na enfonso ni free be ma no nti wo ba modern bra wo ba na obecheche wo issue na so mo problem ni chere doctor ya wanchia obetie wo na wo de ho aduru ama ukwa na wunu kunu no wa ma no bi so anom de enije aba efie me pa cho se da meka no bi o ha na ne skin no ero obe hu obi na se ne ho ahye there be anya bleaching nyina anya obi na bleaching ema na skin ro obi wa otowa ono a bleaching nya hwe otowa na skin ro infection mo wani bia ebi so de no because infection e bebre your bacteria your fungi bia so ni juma edi obi wa ha ba namu de ebi wa ba o skin no obi wa cry yan ka say obi utim hu sofo bi say sofo de o preach wi anu akwa akotwa yesro pastor woncha infection mo wani bia no so nipa anase onim anase won hu ye enu ntia ena mana no nyina ye court say obi a wonom sa make say to na wonom sa da otemenka Kitima Herbal Center so ye pe ena wo ba doctor ya wantwi ebetimi de powder won so ni bi account na infection mo wa bia woni padua mu no watu ase kra ama Mr. ye de otu aduro so boso memiensa 3 months pe ena de otu aduro so ye no beto nchia na ye de watu aduro so boso memiensa no na ye kasha nyame ni monyam se ne o ma makwa abade adanse aba no sara na wo so ba wode adanse ebeba Kitima Herbal Center so epe Mr. enye namu yare nko a ye de enim ye say Kitima de enam yare na wagidi anasa wage ntrene ewo ho say ye stroke say wo papa anasa wo nua be ma bi ye de pipe ato ne be mam say wo da hospital say wo da fie na still na mo bo ne ho ka ma ne ndro say mo pagya ne na mo de ne ekone mo ba yesrew ma wo pagya ne kwa no wo kura betimi assign ho ayare anasa wo kura betimi assign ho afrim fa ne bra Kitima Herbal Center so ye wo de ne ba na say doctor ya wanchi e de na adro ni bi kawa wo nua be ma anasa wo kunu no obesore afa ne ntuma pa efra ama ye yi pipe no efri ni be mem say ye stroke na aka ma mi bi wo papa bi wa umu Mr. wo de wontimi makra na soma wo bi na wo mra soma wo bi de ofra kra na say wo chichi na wo fra
ya nkasa de adwo no ebeto a baabi a wo ai ye ni nyina oni ye kasa na yehu se oh nipa no hia adwo no esese ye boa na ya nkasa ye betu na mo ni aba beboa wo de adwo no aba baabi a wo bia se water crade se wo akra se wo kuma se bro no bia bi water crade ebi so wo boode ye wo bi so wo akra Santa Maria into wo fresh 0246 91 47 17 and that's the number na eche go screen mu so bia wo de wo fra ubenya ye na ne yedi nkomo mesro ye adwo no ebi ni abonten ya na dodo na afra wo se doctor mesro me koto adwo ni bi wo table we so be se na mo betina aka se fidie so na se TV ni so amoka no enye sa result ne na menom ye amenya ye mesro unless say wa friend number na dia to dwa no anase de go screen ni bi so wo de wo fra wo se do be pese me ne doctor ya wantwi na mu nkasa unless say wo ne doctor ne be kasa ne ya kire wo se kobro no ha sei ekoje adwo ni bi anase ya nkasa ye sende obi no enkoto bi wo table bi so enkoto bi wo dwa bi so enka se metem nka wo TV so na makwa akoto isan se esenti mesro emo obi mfa so sorry for the tree no but emo obi mfa wo ba na se wo de be ebe pra na no wa chenchina asokwa na no wa chenchina ka se aye kitima ba senta ye powder ni bi ni aye ya se ye pe na wo ba mesro fresh 0246 91 47 17 0246 91 47 17 but our friend number no screen mu bi sia so ye beje wo so. All right. Abusia eko Kitima Herbal Center eko di enkomo ene ye technician ba ko chese onu ana ya wote kasongo ye wonwa timu won tansa bi bona mo famono Eric Echampon ene ne birthday Eric yeah we show happy birthday nyankopon hwano aja onu a Mike we late ya to be famo watch aka 2 minutes sa eti ene Eric Echampon the birthday oh ene the birthday enkem and difference no hematology birthday and gematology yeah pacho ohinba and your birthday today and boko your birthday and pon what my man so na memfa me ba me mwakasa me kwa homa so ansa msero pebe what nza dia no nya na do bonu ba nya no hobote what acho twametu mu ahoma no so se de da me ye no na sa na na why confusion na some ko ba mama 1 minute yen go 03220 835818283 03220 835818283 bisrew agent mwadwenkyere na yenko hello good afternoon Acho FM Hamidu Katafrikum yo papa yetio Tamo deal no krane se ko ba se be ma we ba se la be ma foforo no be se be jenu ko si abosika o ba de wa se ya wi se da se okay me da se hello me da fu din ba bia frefi media ni ke abu a ka se fi jakubu yo papa yetio yo yeda ma si yemu maduma bo so fu aba so papa dana de ne betra on o so fu o ka se wi ara so fu ka jenje ge wagu man mas adan wo kan ni kai pa na ende ge na me hu se woye nuguase ni papa entin won pese boy ne kasa no kasa wo kan nyina je so pese wo de kata boy ne de ezo ezu nyangu po won de se alatari en wo yi ku adin wo nya papa o te fidikasi o si di jatam kwasi ani ade wo guni won mas papa damasi yes yeah that say hello yo show super papa hello okay mama mra bedwa for honum na otie TV ni wi na yetie no na yeko bema oni empire me debi ye empire pa sakadie ne beba na nkanya mema ni bi nyina ma me pese na nim gu ase ne ye kese pa wonso wode no so anu ase ebi wajime dodo abote se wa meja ba ma ba betina ha wode na kasa wanu je pese obeka bi unso betina ha ka wode ene ya ma ba ma na ba mane kasa we ni nche se wani bi mo
So the can quote on him na. Oh, Debbie. Report had the better me at 0 million and I could be about 18 point something. But yes, Omo monkey think it is out. I didn't do much to Miss him in pine bopa, Mr. Cabana, Mamma Mina. Maybe to be a sad day. If you say the man, money, the Yamin, almost yes, you say the Yakamoba toy. Hey, near crossing and he said, again. Oh, Debbie. And your baby to me, and we didn't grant me. Debbie. Oh, gay, dear, Mamma. Debbie, oh, your man. The main chance is a DNA hatred now, but yeah, you know. What's the name, Chairman? It is science, and say, Crana, I did a day before now. What you demand for? Boy, that's more can you know, boy, Gaman. And there was a whoop or person who are granting. Oh, well, I'm going to go mobile. Now, me say, a canon. Send your bad a bar, can be Rajin. Oh, no, wait, Rajin. Oh, and quite can imagine. Now, send it. Well, can I talk around the but I crown is a bemano. Akola nani say nani sabrantiano akola nani sabrantiano nani ba kunyam so ai nani say no fe nani na there bari kinka dey no me kwa America kwa me ba me chef white me ba me the powder ba me ma ba na nyam ye betu me ka say emema hweye na manye kumema bebra semema bebre life emma bebra mobra na waji me tight semema bra bossa hwe woni be mate wo na wo sha se yes side wo ya wukum be ma ne so aso se na djuma se na djuma nyina ye masa wo di fear kan sunu be ma we boy wo na mo hwe asema wo ko so ma to akola ne ne ti se do wo ye obi oh me the wicked part me ya say wotimi sade yin say ne did die ya wo so me nkono e ma bitiri mo odin but we dey go too far say e da me can say 3 times a week na mo ne me ko also say 3 times a week too far when you me 3 times a week no we na wo wi a wa bo kan ti say no be ka che say wa be you hospital wa be to akola di wa di akola ko wo tata de ma akola na sa ne ma emi na gu mutiri so no wo ensam akata so be ye nwale etiri mu nti jimi ne do so o say my nwale etiri in fact ono yere te wo na wo didi me man ono wo yere te wo na wo didi na wo ba na te wo nche no sere mpa cho jaduane ni di na ba hu dia wo ku na wo de to woku shema me na in fact enema for and all the same if you ada besi edefia it has been God erade na ekra yemu no me nsa na kakra bi akake na abo minim so wasua de oyoba me de me ka wo de wiase nyina fa adwe mu fita nante na mpanyifo si wutiri mu fita ntia mu anku wo Fadrim finance. What a who now won't buy Jacko. Bemo or bow Jacko. Since Ubaqua could be said because me anyway, a minute and net to be oh. I bush. I mean, only one mono, dear, and they see you consent Kabeja. I don't say you might be one to so me di Ohemaa Benewaa Juada every Juada kwa de jet ya to ya be register kuna for makoma 100 towards the threshold Jumadi no ya ba be die no na women's wave on so wunyamfa ho medom ya ka ho pa fi say ya be pa ho ntoma be a member before ansana ya pa ho ntoma medi e de Ohemaa bi ya da masipi ne madaje amode ne ye atina nti o se ga ne ngo abo ne ngo ana wo tene nche ana wo na wo si o asem any dance twa bi ya dance wa wale be mai wo ne be mai ti wo so onwo ana wo ne ne ti ana wo se wa adwene mu de onu obi koda na wo de akopeba asem ko mu odudu obi kunu so be ma so onu so fa ma fo yire ti ha se be ma no kura nim se so oya toro fo be ma no so nim at the same time nankasa wo ne be ma na koda e de agba na ba ana woni be ma nete ana won kan hwe nche be ma no ana onyi nsen no be ma no waka che ne se me ho nye me ye ana o se ene ko teste o ko teste be ma menyimu mu mienu nyina ma ya tu adni age na be ma yi ade form
ɛno na chi no wo ne bɛrima no te ɔkɔ kurom na wɔba mere nyam gye yogurt mere yesei na wɔyesei ɔsɔ mu nsuohyia no wɔ no ama wo na wo tenatena so na ɔyɛ wo sei saa kɔsi sɛ wɔne wadaa kɔsi sɛ wowoyɛ nyinaa akyi wabɛto akɔla no din wo ne nam wokɔba saa ansana boy ne bɛtete nneɛma bi na ɔhu sɛ no wokae sɛ mmerɛ bi yɛyɛ story bi wɔ ha gaa ne boy ne te na boy ne pia abɔnten na ɔkɔte na abɔnten sɛ obi ne ne ko wokae ana ɔka kyɛ ne sɛ wo nua no ne ba no ɔyɛ me braba mema wo me ba no na my sister continue okrom dear mati me ye no there is the miracle from a man to me ya dear my bema all ba me about me my bema to one what you so about me my no bema to say no ya mono about me my bema so instantly about me my bema I was a seno am ani bunkotodwe na wakam me kai se ge bia da na branch bia bunkotodwe wo mpoma nachi akosu ya de bia mpoma na me hwe keke what am I say aba wo oba ni mama wani nyamran sente wo bema na sa wasi you see and ka ketwa nka me ato me sa wo Nhyira the northern part of this case you shouldn't do that. The northern part of this case, your eastern part, your BBM, where your northern part of the case, when a bearman to winning in a chino, say Yanaba, woman not to needing. A colanas, a bearman said, Dino quiet to nature be wedding. A real no, oh, yano, Mumma so oh, may you pie. Nini na waswame no amene ne papamo. Abeye sanya mawe na wona oto. Okay. Die na si ya. Afa die. Wo say akola no kwanya oba. Ha! Sa mama bebre se nyame amfasa mafie na sabe ya ne yete be ma bi abo na yere be ma bi akum na yere. Eto da bi a onyama we no ma. Hwede akoso ha. Sha ho so wuntimi. Akola na nya sen. Na be ma no kwan so no na dwen nya adwuma pɛkyɛ sɛ wɔte ɔhɛ sɛ akra no hehe ba ma ne ho ayɛ tan na nse ya woni me nkyɛ on oda bi ne ba na ya ma yo okay so ba nya nipa bɔne ni ahwɛ obi kunu onye na adwene sɛ wɔgye ba abrante no ani gye akola no ho na hwɛ ba bi ɔtɔntade kora ma ne ba so ofiri bu ase wa oba kuma se boutique na beto atade ma akola ne wo pɛ ba wo so sa ma fa akola ne mawo nti oba de na wo nti wo wi ase okay 0220 835818283 Mami Samra Homa no so me hia wadwene kabi na yenko 03220 835818283 hello Oh me man ya ja ofa oh me maso mo asante mampon ko fiase no takoi oh me ma me man no bedwa fo nyina mani adwuma da bia me ka se dwumadi amudie no eso ya ni papa oh me oba na mu woni isi abontin amo pam na mane nko ja me boss so say e mane transe woni na kasa nti ne be ne sa obe transe na no be transe wo be kan wi sem nya ye ma 5 crack ha won sem ka ni ma me nya bo trama o ka do be kan nyina ya fa be ma na ba enye me ma me o tejo no fa be ma ya ka wana be fe no obeko na wa do na ma be ma ya ba o mie ntie be ma na numu asem me dia be ma ko se 2.5 billion kwa akora nya bo be jikesha Sikanisha, what people count now? You say, Berman, will say, Namibia. One not to the bedi, and was it bedi to no class will be wedding. Now, me a temple of Nigeria, Sasami, do 10 billion crown with it. So you never can tonight, and you papa near way, and you pay to cynic traffic, and you can all the baton from a crumb will be TV. And I, yo, Mammy Fafu for hello. Hello, Madam from Pacho would baby of Freffy. Your friend could be as and because 3 quarters to yo, coffee and you. Oban was good when you must papa. Come in the Berman, come in for no channel cry. The above person were yet a bona, more of people, more functional. More functional. Evangelist didn't watch channel. Now, evangelist also about from this day. Maintaining cry. I can't see no, yeah, now, Muriadi and Intemti, and I can't be. Okay. All right. Hello. Hello. Madam from Pacho Woody, baby, I'll creffy. Your friend, your man, because I was on college. Yo, young papa. I don't want to find my Ghana mine now. Okay. I'm only one can see. My uncle wants some of our Teresa. Amen.
Mamma now what I want to know. Get it away on Grand Glacier. Oh, now you for crab, but I want to be. No brown no Maui, service of you. No woman no Maui, but I want to. I had a deal on them. But Mamma, tell me what today. Make a Beman Butchim. Oh, into the country. But I want to throw down to me so. But another, you can't throw down to me so. No, never what they are. Get no word more. Oh, that's what I put on for no done. Mamma, no, Maria, better with Dini pa. When I'm here, Juma. Okay, what's on in Yakupon and hello? Hello. Come back on with you, baby, of Refi. Hello? Kafra. Hello? Hello? Pacho, would you, baby, of Refi? Good afternoon. Good afternoon. Okay. Yeah, in fact, in some people can be papa. Our brother, we know what you can do. On should have to be a person being a only and okay, yeah, that's it. Hello? Hello? Madam from Pacho, would you, baby, of Refi? Hello? Pacho, would you, baby, of Refi? But you're from this because of free war. Okay, Pacho, young qua. You won't say, yeah, you never show TV, so they say, who say what I saw TV is now, they are more cunning now, what's not there. I'm telling you, yeah, I suffer not. Now you're done for on cost on more home by no home. That's it. Yo, yes, that's it. Hello? Hi, ma'am. Hello, Robert. That'll be hot as some Michelle. Yeah, a great junction. I'm a duo. Okay. Hi, ma'am. Nyamian no question, what you made in Yanko Palma, Mabutilu. Hey, you will be saying to me, Kashi Gumbaza near my gave you a better now. I will add in Yame. Kiabema be up with any papa. Eh? Or Bakramai. Who are you? What did they say? What the Musuni is time to Kumusum. Shall not better now today. One would chubby for you. You cannot obey yen, the old yam and penny for Casatro. Obey graduates of our blabber. After Claudia Coon. Meaning again, Nigerian Sonia Juma. We are Mumpe, a doctor, if you know, Moshe Nigerian, because near my yano. Me who say, Nigerian papa. And then you so go as a papa. And then you go so go as here, but when it is in the concourse. Nadia Bakwe and say, Aqualano and Omahano. Semuta Baku, Semuta Minu, Semuta Mi and Sound, Ubekumuta Beru, and Afrana Diacola Yaba. Again, again, Kwana Moji. What was all the good when Mate? Mestre, Bemano, a quite beer, so we deal, no, say any ba, any ba, being no morning into the beam, or Aqualano, or you know, say any ba, you know, Shanadias. Now, cut down so no. What's that for the dear free general? What's that to Nana I am mem? When you know go out there. So that's it. What is shame I come home? For last one. Hello? Hello? Madam Foodi, baby of Refi. Oh, yeah. Papa. Ayo, what fancy? Quite the Pokuni. I told you market. Okay. Papa, I said that could be better. Now, I'm in Shia. Uber Juma. Yeah, that's it. Yeah, but what the other do size about to get the moon. Now, Papa, in fact, Mommy, Obani and Guasini Bar, when you simply penny bar, papa, so because of Obani Barima. I dear me a similar said, Ukoya would tell you, what's the one or Sebo, who didn't know both no. Say no, we didn't know why you was married. We are with me. Who didn't papa? Because when you would give me a well himself, then you said that we are. And then it's that. And what that general boy said, I enjoy. Until you were how a mania and more did at all. Did you obey your being because what you can know one word that or Google so?
bibia wayɛ ne kyɛ sɛ wopɛ sɛ wobrɛ no ase wɔbae sɛ sika no a ɛni abɛma no koraa bɔkɔ ɛsɛ wo ɛnsa because woyɛ wiki adwummɔne wɔ tirim wonyɛ maame papa wei ɛdu maamefoɔ da a ne yɛ bɛboa ma so daabi wonyɛ saa maamefoɔ no because adwene wɔ tim no saa mentality no ɛyɛ adwummɔne sesa na osuba nyɛ okay makrao okay mentimi ɛmfa ɔfrɛfo ebie mu na woyɛ ɔbaa a fa adwempa nantio ne wiase a yɛwɔ mu yi ɛyɛ ketewa bi ɔbaa no onim these consequences nanso baabi aduru no ɛno na yɛhwɛ sɛ deɛ na de na pie as say wo bɛhwɛ akoda no papa onim sɛ ɔbaa n'ani bɛgu ase ɔna no akora kan sɛ wafom Ghana man wayɛ sɛ wafom mɛma onim but so be ye way na chire pa wani begu ase de me de da meka wo me se ba we oba wo sumbu wo ye oba wo sumbu wo twa no hwe no ye na fiada twan na bo wanim no hwe no ye na no adwane kalo sasa na efe no na de wonim sana meka na enna ma eti hwe no ye na emfa nworo madam asesa o ebom se wani abre wo peba para wonya bi no anipa no bema obi no na wukọ maka kire ma o enne etese mampanyifo nyina akọ ayiase no nsaka na no se pe young boy kura wo betimi de na kofi misra mu asem bi ebubo pini me kwan no ahomachi a ebo pini me kwan obi kunu ene wakofa ne yire no one obebo tipen omo kọ ayiye wo be kwa he ya ba okọ ye wa ama kwasi mimi ndani kwasi adan wakwa mobi afa no ma obeduru ye voice note a woye ma akwa no ena osisi mu odendo do condom na share na teni ade ena ni kunu na pia voice note ni nyina ma me wo kumasi dwom ya akwa no bra no se on the onye ne hwe na emom o ma kire voice note ni mu me Francis say o gina phone me ba ni na ebosem ka AI ben no enti ukwa yi aba bonso akotra ba bi atwa bi wo behu a na baba bi de ne ko na prage driver bi de ne ko eye di ahode hu ben na ba wi asesa na basa die basa aden ode ran wo yi why esi de ye ba esi na yesuro ese esi ni wo epeta ubehia wo bi a wo no koni kunu wo de bejew obebodua ku na ade obede ne ense huna nipa bi no mu dia wa betra wa no chap onso wani ba ko nye wo fo ba wo mo hompaye nyewe odase enya wudi wa woda me we show happy birthday we nyina ni we wudi wa woda me we show happy birthday. By the way, called the Ama Benedicta Ejaibuama, Great Vision International School, Lake Road, and ne eye wa woda ye we show happy birthday. What do you know? Okay. Anastasia Abuna Afra, we a biology teacher, TI Amadia SHS Kumase, and ne Anastasia birthday. Ye we show happy birthday. Nyakupon show. Now when you kesi epa emame. Samsung Sapon Mrs. Birthday no a belated. Classy ones for you na a big mama want see and wish you happy birthday. By the way, Kwadiama Emilia Nana Abuna Santua Nana Piao and Naya would die wish you happy birthday. Sokoban Fatilo was see and wish your birthday Emanopa Yakupo Shrine na 1 year can see Mr. Fossofa me pa wouldn't him say football de honhom bi ati wiase mu acha say ye fa ni agrokra enunti football ya any leagues ahodo free world cup nom ne ade nyina but say no ye kasapa dia na April ya ye wuramu ya ye womu ye yi Ghana wonim say eba no Champion League ye Milo Champions League 20 years in a Milo aso mebunu wasene or produce a lot of champions enya sem kitwa na afi we so is going to be bigger, bolder and unstoppable. And uti Milo si wabu anko de wa Ghana nyina
ama kyerɛ sɛ teamwork, discipline, leadership, respect, bibia ɛnam sports so ɛna wɔn ɔsɔ ɛyɛ yasene. Eti yɛ nya akɔdaa bia ɛwɔ akyire nkɔdaa wɔn mpo ɔmo disabilities no onan na nya na bibia wɔn nyinaa yɛ ka wɔn ma bom na yɛ the competition no ahyehyɛ so. Eti April 18th 2026 no action ni nyinaa ɛba so wɔ Esipon ɛwɔ second Takrade Stadium mepacho ɛwɔ ɛna ɛba so yɛ April 18th ya Esipon second Esipon Stadium ɛna okay in second Takrade Stadium yes ɛwɔ na ɛba so ɛyɛ 16 schools no mako 16 year day ɛyɛ champion trophy no ɛyɛ baako pɛ school baako pɛ ɛna ɛfa ɛno nti wɔ se me mu aso nte sɛ wabɔfra no sukuu no obi amfa ne ho ɛmra mehyem bi na wei no ɛbɛyɛ bigger ɛbɛyɛ bomfrete kama fa ho bra bɛka ho na yenye ɛma no nyɛ fɛ ɛyɛ the threshold pacho with women's wave empowerment pacho wada ɛyɛ dwumadie yɛ amede ba me se dwada ye be release flyer no ni ato ye bo adi ho nkomo yie ɛno nti weekend hwɛ yie entwa bi na nkotena stay achi kodi obi kunachi ɛsan 500 ne 1000 Ghana binti tra wo ho no wase na ba otwa ho ban oh nti empon nyesa emwa nti edamase bebre me yapon mo ye de se ya na ma no pa da bi me nya no kasa o se me ada pa me won ya da bisa o na nya na me de opportunity ama we ja former evangelist former Ohemaa gaga nya sa Dubai fo nyira no kurani asabi ya hame pa o enemi ti me ya submit me na o so sa me says and my evangelist nya you too much why nyam bransam yes so woni be mate o say dem ra wo boy na breach no buy no obeka ni nsam ase opeso ogu be ma na ni ma say ni woni ho ba woni wagu woni ma se yen trend die ne no de yen trend die ne no yen trend sanda say me ko Dubai kwa meba oh eba Naima 1 minute ma phone me time na so mesre nyankopon oma bema bia nkoto oba kwase ansem amen eno de oma bema bia nkoto oba dufude perfo ansem oba omu bema de empare bema bia amen oba nsonkonsuo empare bema bia amen mesre de ma bema bia wo Ghana se Jesus ewurade ma wo ware anani na ho amen o because e ma ne kum mema amen e ma ne se mema o se empire e ma empire na me bo se no ba bia wo di ko e ma ne ma bema bra bo binom e ma binom timisire ewurade nyankopon se bema bia bewale a ana bema bia enkoto oba kwase a oba wo disika oba wo mu bema amen oba woni obema danfo etwempena oba sabe producer otumi ne bema tena kowo e de be hye bema e wo Yesu dimu e wo Jesus Christ dimu ewurade ma bema bia sika no ma bema bia ni na ho ifina ko ewurade nyankopon ma oba bia obetwempena me ne kunu achi ewurade mie mama ni no amen e wo Jesus dimu dia wo ye no enye obse da masene madaje amodeni atena edwantode no akakakra enenti yenti free mu na nyankopon ye adomo a ejoada simadu papa donko a ebehia medin e de Ohemaa Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters.
Baby, this shine up what I need, baby. Aqua. Be him no sunny get our bamboo. Susawe is wanting this show. And sway no so move for baby. My focus, your flu. As your Susani, and Swabia, your nephew, super shame. Never will you to top red. Nansen Swaya, but one factor, your friend is your Susan. And Sansani and Fatty, my focus, your flu. You know my force to say, and then baby no, and for first swap. There's waiting here, I can first want him more. But just want him to swear, wanting this show. Susawe is wanting this show. And swaying us so book for baby, my focus, your baby, this shine up what I need, baby. Aqua. Be him no sunny cat, so I will. Susawe is wanting this show. And swaying us so book for baby, my focus, your baby, this shine up what I need, baby. Aqua. Be him no sunny cat, so I will. Susawe is wanting this show. And saying I so good for baby, my focus, your fun. Some now born, some Clifford. Viviana, you be husband snatcher. Viviana, you wake up snatching my baby, oh. Oh, Viviano, oh, Viviano, oh, Viviano. You do me bad, oh, Viviano. When you homeless, I take you to my house. I give you water, I need bread and butter. Me do cochena, and I'm power semo. Me do coche, just and I jump power semo. You take your picky pam pam, snatch my man. You take your BBL, snatch my man. You be wicked, 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 you be wicked, 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 you be wicked, 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 Viviana, you be husband snatcher. Viviana, you wake up snatching my baby, oh. Oh, Viviano, oh, Viviano, oh, Viviano. You do me bad, oh, Viviano. Viviana, you be husband snatcher. Viviana, you wake up snatching my baby, oh. Oh, Viviano, oh, Viviano, oh, Viviano. You do me bad, oh, Viviano. You be wicked, 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 you be wicked, 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 you be wicked, 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 Viviana, you be husband snatcher. Viviana, you wake up snatching my baby, oh. Oh, Viviano, oh, Viviano, oh, Viviano. You do me bad, oh, Viviano. Viviana, you be husband snatcher. Viviana, you wake up snatching my baby, oh. Oh, Viviano, oh, Viviano, oh, Viviano. You do me bad, oh, Viviano. Lawson Herbal Mixture Dry and Romian say if you Lawson Herbal Center, so yeah, the Virgin Doctor Nadia Breya Herbal Show Pharmacy Shop be able to Kumase open those support of furniture mo. Okay, and Jane Herbal, Apidank, Mr. Herbal Freddy Man, some and co calling up. Keoni Monum and Rome, Mono Biaswenia Biato, Doctor number, Adrenamun Tremo, 0242 133 and I said 0248 619 999. Adrian was dying kind of the one sending in a Lawson Herbal Center as she, yeah. Mamin can full flower
cleaning Leo Flower Green Clean Solutions and from Mount Senua and Oya Ewa would demo no Yabina Papa sink nim tiles no carpet no bibia na honum enye sham enye kama from a face Leo Flower wash and wash shampoo no enyama oka ne ho eno titobia na efa horo oka no a face Leo Flower carpet removal with odor neutralizer unya o carpet nimpa esanse enkani free ni semi enkekawani nyina be free wa kwa just a product and our sa ebeka bie glass and stainless steel cleaner or leather conditioner or macerator toilet cleaner or the scholar toilet cleaner multi shine polish ya we here be would be choose silver so balls no na ehon no asa ye mono e de amount or residential space commercial space for ye na ye misses ho emfa emmo e ye Leo Flower Cleaning Services Limited ya number ni 0532764930 and I say 0532764950 woni mo se wo so di okwada na pebia no you so telecell network ni kwadia e telecell epic Wednesday no one is a telecell app no bebia no at all first data bundle no na ya more 25% bonus data at the account said be your browser you streaming you chat no ni na e be ya kama for sika se mudwuma di nyina akoda ya sante a chimwa ba wa so ye na wonu mu di dwuma ne fam obra e be bi susu account no e de amount said ye wo pe no afen so bosia na wo pa ye instance loan then obeba na ye de bosia no so someone and so get to be dance so when him say peace health no she papa ya sante atimu rabam wonu mu de agu akomo say juma ni bi ojubu so me kitu afa control and say accountant general department no peace health your dia bra na beji guarantee say bi nya afa ne beji the commitment fee secretary bi ade bi si medua so papa bi obi ryan kwa bata ni mu bia no won sabe kan sika enu ti bra dansa asante atimu agogo konongo dwa so fa so duma say ayedua say amfon kwanta na woman here number no 0501-333-461 and I said 0501-334-336. I tell you, dear Papa Paddy, for any tremor, was the home of serious practical IT training. Indeed, a UNIAT Practical Institute. Oba, about your network and cyber security engineering, data analytics, online business and e-commerce, design technology with drone piloting, software engineering, artificial intelligence mastery. No, wadaroma on sabe kan papa mudia a UNIAT Practical Institute. And also do any training or bra. You have fully practical training, accredited IT diploma, attachment. Juma baby, ye beya so sana jumeko ebe buama ujumedia ukodi. Na olumu de na konkaino. Edward Bram, ebrebe na peso bani chewa de regular weekend evening distance class will buy a betro. Union Practical Institute was Susu and Suba stop. Take kwani so na your number 0555-383-848. 0555-383-848 Abefontaine Tanisono a UPI school.com yadia benete wo a dominion about powder e betu yade ni na se e de amount e ye atere no ketwano atere ketwane mano asa e de agunso so she de mo na kire se wonu mu ana pa be no biase no wadi na enwumres wadi de awie no na wanu no mo bi afenso dominion herbal ointment and so e wo hono bo hono be bia ye oya no na wo de atwitwi pharmacist chemical about should be a bell obenya bi ato anasa wo de bra insure for mudu ye fondex anima also pe dominion herbal powder and then ointment obenya bi ato je number na efre angels dominion herbal center limited nkoko edroni mu nchemu ni do so pro 0245455740 anasa 0543158195 kuma say for any tray mu do so pro PFA pharmacy e Watafuni road have me see herbal colina capidank dani herbal for the men's at the house obenya bi ato Konongo furniture mo polina esa pon living home herbal brekum newborn pharmacy obenya biato edrono enya mabofra woni mfedum no bata mo ba no for no painful montimi enumbi apose na na mugusu medi ho adanse ma se eno ani pepsodent chako any pepsodent herbal toothpaste na bi na efetri wo se ankasa eti wonu na yi wonu 40 ni na afi hono mo de ma ebusu odwa maso ato apetema sanka wo de do the two anapani enuma wo di ne hudwuma de eye blueprint de ne organization aso eye e wona wo so do oni twemo ho eye wo de japade de ne bia de ni ye de ne nko ana ukoboka wo ba bi ne once anya result papa ne de Okoda blueprint organization omunya ne kama fama say say man no so omunyim na akra no nya wo na etime die ne man ye blueprint for neka me bo afo ni chemo na game o hwe na wo no di ba ko pe no di be hye wa na o di akwa ma o maye e de ama enkwabata ni bi wa akra kuma regional capital senior wo no e wo ho number ni 0547113957 0547113957 consultation appointment for one sesia Alaska Star Enterprise for ni chemo ho na ni papa ne border form ya o de be sie what dime
so. Eminti na yeto. Kilabula so. Ajen me wadado. A turbo no. Honey bone with a tin a pa. A summer bottom no. Honey bone with a kink in a quad in the study. Oh yeah, la so. It's a pressure mom. Hey, your mommy down. Oh no. It's a pressure mom. Hey, your mommy down. La so. Hey, I'm in tina na yetu. Wakada ni panye. Wawo bitu sudo. Ni pane one charity in the year. Jimmy Johnson, I want to about this one gonna do some share. Or be a answer, no bruise in your ear. But I be sending them me and the din. Say, Ubi Abula show. Kila Beula show. I'm in Tina and I do. Ubi Abula show. Kila Beula show. I'm in Tina and I do. Hey, I'm buzzing my own phantom. Massam Sumun and Cantrum. I'm buzzing my own phantom. Massam Sumun and Cantrum. Jenim Pony of your transparent and keep it in table. Minia. Really got me look let me fight. I see never bought to no one. Eti my obedi. Yeah, Piana Cobin Quindi, Biama winning J. Mercy, Biama winning Eti my obedi. Yeah, Piana Cobin Quindi, Biama winning J. Mercy, Biama winning J. Biabula so. Biabula so. Tina Edo. Masami Tina. Biabula so. Biabula so. Tina Edo. Masami Tina. Biabula so. Biabula so. Tina Edo. Masami Tina. Sorry, Diasa. Hey.
make them know say atafu ye nyamyo nyamiti ye musie klemi yaga on the low mamie daddy nyo ne nyame kanwo bo 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 opemi bonyo adifyo onyakame wo abrabo santana yana yeso suye wo nyamyo aye wo nyamyo under your canopy ade untouchable in the name of God. Your canopy, under your canopy, ade untouchable. East side, west side, everyone cry, pain all day, all night. Simu frekwe kugesta, onukwa no ni myansa, na mumano de hade situation no bema sa. So no maro rockstar, ya medi masaba, bito funkra fechi keketi muma me masada. Mami o dende, dori I pay, but very soon ya be fire for shake. Yeah, kwe, like plenty. Iti da be na pia ota sela be shekente. Hey, ye be shema umati ya die ni sade veti ya maya tampa kumati muma ya nyupati nachi. Hey, macha ukwa papa see a promise on my honor. I'll be stronger than the soldier who say me crown my. Under your canopy, are they untouchable? In the name of your canopy, under your canopy, are they untouchable? In the name under your canopy, are they untouchable? In the name of God, your canopy, under your canopy, are they untouchable? In the name of God. We didn't come here to play. Thank you.
Beninya zeke krada ne mike bo basane. Ono shami. Numo yimi. Kajalebi. Kashi peke na shina Lacha kuni chami ya wadani mike bo ye. Suma yemo kemling o my koni ni tepe mi we. Ene me feke mi jaibra. Animes choma. Maria asolia kashi babemi. Maria yafuni. Shi Maria asolia kashi babemi. Maria asolia kashi babemi. Maria yafuni. Shi Maria asolia kashi babemi. Maria Sunday, Lumo Shami, Lumo Yimi, Kajalebi, Cashback and Ashina. La Chaconi Chami, Wadani, Minkabo, you. me grab off for you. Yeah, me and you met me, yeah, me breast one and me cool. I'm going to me, I know me, going to me. Yeah, I'm going to me breast one and me cool. Me grab off for you. Me and you met me, yeah, me breast one and me cool. I know me, but we bring your bony and garbage to make them money. I do mammy, you where you may, that's your name, come and share it. As a conoma, I am in Amsterdam, whoa. I was young with some day, can't I don't say my brand new view. Now I'm one three, can you make Benza? Let me tell you, Dimitra from Shepherd's not Manabasa. I was young, me free with your great job of one more. And see no Piazza Conoma, make your welcome bench. The can't send a maybe a boabus. That's be my one medawa, come up for so. As soon as I was young, I'm up for your body for. Oh, my can't make this out of phone, my benefit. As some in power, but if you say, man, you will go. Yeah, me and you met to me, be a me breast. Oh, I'm going to me, and I'm going to me. I'm going to me, me breast when I'm cool. I'm going to me, I know me, going to me. I'm going to me, me breast when I'm cool. I'm going to me, I know me, going to me. I'm going to me, me breast when I'm cool.
Asabracha fan sapa many into the eye. Asabracha fan sapa many. So. Asabracha fan sapa many. Sami who engashi. Meru mama. 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 Campedem, pompodom, simpodom, bempedem, porocotom, oh I. A sabracha fan sapa many into the eye. A sabracha fan sapa many. So. A sabracha fan sapa many. Sami who and yashi, meu mama. 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 Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities.
That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why